Io upo le pese fa mai o lo maliu o leo wa sa o lo joai mantou. Ia I le dei fo I vanga o le fiafina ua lua minuti o te dei le tu lai fale fa pupoka o le tutua. Ia mare o nanga lau Blue Wave TV mar proklame o levanda e tari mai tuli matai e lea fiafi ma lea fiafi. Ia ua fai ngoi no le tauta ia e male manuia faiva le tata o te tauta ia e male fia le lofa maleanga le leifa so le tatou tapau siri le langi. Ia manatu walanga tila lo na fa maoni. Ia ua tu mati e fo ilo na lofa ile ne yaso. Ia awa ua furifo va o mala. Ia e furialo va o manu ilo na fa maoni. O lo na fa maoni e le liliu e o ale fa vavau lava. Ioi. Le te ofa mai tala o le tua o io le tua o nanafi o nei ma le lumanai. O io le alefa ma le omeka. Ia, le ise amatanga ia o afo i le ngata anga. O te fiafia e tautua o e Samoa, te fiafia fo i o te sau. Ia, ia fiafi te itasi ia o le dei aso o le aso lo na lua Tuesday. Aso lua, le aso tolu o Februari. Lua fe lua sifunu ma leono. Ia, vivi ma faa manu le suafo Yesu wai le leo ia e faa vau lava lo na lofa. O lo na lofa le ua mawhaiono o dou sila sila mai mo o dou tanga I mai. O lo maua pēa au nei le malosi faa fawina I le aso ma le aso. Ia e le dou mate foi o le finangalo lofa le o le tua mo oe. Se taimi foi se su mai le ataua God Father o le ingoa o dou sila fiai. Ia o fōringa wa ia o le alofa ma le wha maoni o le tua. Ia mo e foi ia mai tato uma. Ia wai wha mai po whea tato te wha alonga te tai. Ia o whea foi whai ei o kako loko mangi whinga ngano whai au kako loko re kero kai. Ai e wha pale mai lava o ia. E wha pale mai lava o ia. E wha foi mai lava o ia. E wha tonu fo lau. E lau sāwalinga ma lau sāwalinga whamai ina ne I tu ia lo vai po lo au. Ia pe ina ne I whano I tātou leala. Lono winga e antangi mai. E le aise fina ngalo mase porokalame a le tua a mea e ke alu mo walu o whango I leala. O lana porokalame o le puipuinga o lo saunga le mu ma le ola. Ai a tutupu la pe fea mani me tutupu e o Sofia I le soifuanga le kako ke ka uongi whalawe lawi. Lono winga e leo se whina ngalo lao le tua. Ai o mea ua tutupu o na o le whatamala. Ia ma mea fo I tutupu o na o le lava tapena ma le lava sauni. A o lona lava alofa mana fufuanga. E le mawhai. O na ia fuafua e whai se vaenga po se prokalame tātou te whanoi. Melea, whaaftaila oe ia te oe, whaaftai oe I lo loto. Ia oa ufo ia te au, whaaftai. Ia ua whaia e le tua mea e ofo I le loto. Inga nge mika se kasi I le malosi I le ai. E le olo uaru so o I le gym, e le olo uto anga u te savali, e le olo uto anga si I mea mamafa, e le ono o le pāleni o le ai. Po o a uma mea kako ke whaia. E mafu ai onga kako koe wheala I le siaso, ma le siaso le ai ele o mea. Maybe e whesoa soani. Ai tasi a le ona le ola o ia na fua I mai. O ia fo ina te toe a veese. O lona fo I fina ngalo e mafu ai onga e so I fua mai. Mawha au pe onga o wola. Ia, malore so I fua manuia. Whawhianga inga malava mo tau whare tua. A fionga I patele, tamaita I sā, po taupo sā, tu ainga o lauta lai misionale, whaiwhi au tā lai. Awa ua whema iaila I walangola o whakaro whaia mua awa mana tua ia right now. O ua whea. E iei video ia share solo mai ele to tele. E atangia mai iei ni whaamatalanga fo ilele pi I whaale mingao ma whaale alo. Manisi o whainga e olo o whaanga solo ma whaawau peo na whaia le to tele nei tangata tālai. Now,
sen mai le tangata ia jau le video le na ia ile sia li ile na fai ana tala noanga pe fa swa va e fai nga I tamai tai fe au tala yo le kalesia LDS po le kalesia scriptural po yo nga tai o te le ropo fe ia po fe le nu po fe le area le ai ono le fa wa fe la fa malo ma la fa talo fa la ngai mo bolunga ma fa tumtumu ia te ono fa lo ia ila to nga le tu o le ala le vatu fo mar fautuanga o to ye to te o ko ngai ala wadi ia ma o to fo ile to te sa nu ni fai nga ruenga fa le ma fo fa be ma piku ki ola pi vatu to winga pa a io tu lo e pi mo molielo to fia fai kinge fo ile le ai to te le ola fa alo ia pole ala vale tu langa e ta wai fa mo le le o talo sangatu tau finei le na mio le to faia avela to fa alolongia ma ia malu ngai fai au kala I ia auto ma so se kala ia mon ma Yehova assemblies Jehova o uma ekalesia ye kala le fai la to ngaluenga fatala fitu ma manisio ekalesia ayono o le video na no vai tu ia nai pe ye tau fai ma fai au fa metalanga le ma fau fa pena nai tamai tai pe ya o tu na ia sa ia le o to e avatu le tar sanga and o te talo sanga tu on behalf of tangata sa kala ifo io o renga ruenga le fa mission ngale le o renga ruenga I pele lo fatu le renga ruenga sa u fai fo ele o fa pikola sa ukala amenga o kala ia re kalesia scriptural po yosa so si toinga tanga de tala io o la foi le tala e fai lo matou ainga ia ile tina mar fana mai le matou fali auange o ka ko kali kwani mainga so o se kanga kala ia fe ku ka ko fali pe o ia so ka ko kali kongunga ma so ka ko fa ko kuanga kalia le nga ele o le afe uma ko ke ro kaimi o le mo mia o se fe au fa le nga maybe o le si kaimi o la mo mia singa I puvai maybe o le si kaimi la mo mia singa me ai io se a wala ya fe ai ro mo ta malo lawa e foi le kaimi o nga ke ro pisa mo ko ro pe ke ro pe ke o ke lo fanga ai ke wa fe ku ni au ka lai o awala e whaatanga e lea tua e kau pui pui mai o e me se whai unga se ke ongo whaia e se ala mafuanga au wawai atunga e se ali whai o kala pie whaafia whai ke inge le se adi ilea e whai nei whai au tala e pia nei tama i tala e mlanga mai whafo o na yalo sa moa ia lea ua uvatua langa to tele I la tau na la tau sen mai ma wha mai asiata mai se tua lalo ma mai se ia malu le au kala ia au kou se fatu la utala le o le mafu anga tonu le nga lai o nga a mata sa moa eni o tautu amani o matu madua matupu le atunu uma ila ko nga kadia ingar kala le o I konguanga a maka mai le fa langinga le fai mai o le au fai nga ruenga le tua o lo o fa fale le malu o le winga nga fa langinga le fai la ofso soangi ko e kau pou wai io o loo whaafale le malu. O loo whaafale kuru ia. E la vea umai ama whaife au kāla ia e le whaalanginga nga. E le na o whaife au tausi nuu. E la vea ai ma misi o ngale ngai. Le nga fo i o le ku ua o la kou ainga. Ku ua o la kou whale sao. Ma o la tō mapusanga ma marukanga. Ai uo mai e whaakangaka. Ka se i re ngā ruenga le tua. Ioi. O le alai o mai e whaafale le malu ma whaafale kuru ia solo. Ia malu la ia oe. O fuisi ngā hawangoa e whaasoa le le iai. Kalangoa with respect. Kalangoa ma le whaalo alo. Te lofo e whaio o e tua whaafine. Ioi. Tala noa ma le awa. Ka kou sa moe whapenga. Aua e le karia inga le lako message. A e le karia inga le lako aua le latu sa vali. Whaako wha ma le whaalo alo. Tu ula tau e o ma le whaalo alo. Ai au le whai ai fuo tala fo ilele e tau mai ai e kelea se avangoa e kele ingo ngofo i au ka fo ma ku e se kala le le ya tu ala lona
ia malu i latou wala ngai so o ar ko inga mele o sawa inga le ngor menga emotionally ngai ko ki sawa inga ale mana ia fa tai foi nei tamai tai lai kipa le lenga o le fa alo eu ia le kaupa a ko kala re i renga fa ia ala e kari malu mai a si keingema nai sisters ma ia fa pena o le tu alalo la na ava tu fa ala wa tele e le fa pe fo ia ngale kama i keisi le ngalenga sawangei ia tu wa ilo fo ile sawaina mai o tato wa tu pulanga fa mole ma tama wa kira longa e kaule ma wona me le kau fa ingi kara fa pe ngi kenge i fe au kama ai fa mole tato o re tato te fa benani o tato winga wa so o ar kala ngo fa penga ia male kama foi le le alu roku ku mai me pongsa ai la mala mari sa valia ngai fifi au kala io vai lo foi so o a winga nga ia male tu langa na o le alu rola mala mai longa ki ale o fai si ku langa foi le ka nga lu foi ia ma fo talu le amata se amalo ia ila to lo tala il fi nga lo le tua o tava vai tu foi ai mali liu mai ngai ngisi o fai au kala ia male au tala i mai nisi o atunu ta lo fai le fai ngofie e le fai ngofie le ta se ai nga lu nga le tu ia o le fa sole na mo le na foi vai ngai no wa fe mai tatu fa malo nei fe tala ia matato u malava o le tatu nga lu ngai fai fa tasi ia maru puipuia i la to e o foi lai fai fe au ioi fai fe au ia fio anga ia malu fa fe nga ma la to taito lua ia fletua ma la to fanau ia malu le puipuinga au foi kau ke fa masingo pe au kau ke kuskusiri mama au kau ke fili a fai fe au au le tasile na vai nga le wotele na mama fil te mili nei wa fa mai langa sili ya wa makankala ngoi fai fe au ngamu aku mai langa fa sili ia fasilia le o ko fianga io ia fasilia mo na taimi a o mo fo le la tu taimi ia o mo fo ia ave ese ia tatou le mele e la wa ku ro fe au la vele o langa la o la ia e kala ngo ku ro fe au le o langa ai u ma le o langa ka fa le nga la fai ke ia la ia o ia o puia fo o puia o ke ia le wa ia hatalo fatu si to fine po sister Josephine Faye leina i Canada e ne fa ngole a pele ia va pe fo ia na tapusa fionga fo patele fatalo fatu le nei vanga le via fi i le sunga le sosoani mal fretua si o nephew sosoani ya pio ia malifletua fa poelo ia ina ile la ekalesia ya le sai sai por angale na le sa mo moli le vaya so yo na tua le weekend tene ia malo fa tai fo ile pule anga ia male la to fo ekalesia ia ona o to fia ngai masitanga tai ese le tono na mato fo ainga ona fo winga ia me se fo io le tu langa le ola tua sa ye le ainga ia fa tau fa ai na le tala le ia wa vea ma so soani ia ina ile fa tu tuanga katoliko ia isho tato wa tunu fo isa mo fa malom fa talo fa to yo mbole tolo fa anga ia o se nana ia mele mare tamai msua ia me so tato ainga o malava ia ina New Zealand Australia fa pe America ia manuia sanga yane o ayoli taya walu pale fia ngai ai male ekalesia me se foi o le pule anga ya lisa sai e fisilia lo ma fo pe ai se ai alu ka vai wale ko manga o ikanga ko ngu mengi o fe au ma me o langa na history ye me fa pena e alu wa ya vano fa me fa ke amai ngu ule le so soang fa ke amai ngu ule le fa ke amai le ki a kong fa ke amai le ko fa ke amai a uma ro wingo la fa matalanga e fisilia lo tama fo po anima fu anga daua ya a o le tu lalo e vatu ya fai le fina ngalo le tua
ia o lo fo ile na vala awina ia alofa le tangata ia me se fo ole va le ma ila tau ia e tua ia i le polo puipuinga o le ngaluenga le tua me se o faiva ia funga launga wale tala ino le finangalo le tua ma le faingolo na finangalo ia ma le fatalo fai ua mai ya tato uma lunga le proklame ne vanga le fiafi malo se fo manuia o mai o ne vanga le fiafi se yo wafe mai se faisinga ukala ma fa manino le vaisua ile fiafi le langa ita to malo fatalo noina o ana na fisa ma fa soa ma le sunga ya le atawa na ma fa soa tuai ile live na o matamata ma share solo mai tangata a sitasi o tina o lona ingoa o mautu mua o le live le sa fai ana nafi ile tae au o se live e pongi sa telefoninga o tele iwa ai ele tangata lea ai leanga ele o se page fo ile le fake page o se account se ngaluenga po se account fo ile se organizations o langa lava page le sa live mai ai nga mangingo ala le mau mai malei a taua ma fa so atu e au no ma so fia avatua i lunga o sanga video o tele i fia nau fo e play atu pe share ele ai ma se meo le video le ngo share inga i lunga o tauta ia se vanga e se por kalame nga maka ai siki ngasia ma nga followers mai fo yo le wa matana pe ye fo i kala finga le ona se la ia o le avenga o le mata upulanga o le mafuanga le alinga ave se mea so au e whanongonongo mai o e tinalea mautu mua le wo whakwa au kari aku ngeilanga elisi au live lenga mai ngeri kai au le fu e sau pongi safo ile le fu inga sia me tangata ua e talanoa mai loa lai le tūlanga lea wha mai ua saka kaunga ma so kai mo o e le mention lo wingoa ia le lau kari fa mangingo ku ya oi e mangingo i ma malama oi sia ula fonga na e sau no fa mai sale kaunga ma sheinga pe ko ya lau live wa media ku ai sau ka lau wa media ku wo po i lava lo no winga o tele loa po le mea nga e fa ngolongo mai pe nga maka mai po le mea nga ka ko se sia oi ai o me mo te fia fa manino la vai o mo ele i ai se in kalesia u kede i fia manga o sia fuala e ke fiu e vai ka ka ya ngafi ele i masi fasi pikor ka ka ya nga va ko foi lunga o video i ngafai ai na paula va nga sa matala noa na matala noa onga o le fafinge i ngoia mau ku mua ora fa saren fa ko fa longo le ko inga kangaka o sau kala ngoa mai lunga o langa live o lau live mo lo si la fia e ke public lo ma lau live e ke le ko e pu le nga o ele nga live o e ngo fo ka u le la langi ma e fa kanganga le la langi e kala ngoa yau ya po le ala va ka ngo me nga fai pa wa ngar va ngo te mana o ye fa manino mo o le me moni u te li lo pe ke ma mai ka ya lo mengi o live e te alu no ilunga e te live i lau o e lava page public kusa o lau e avea le aia ma le faia ma le pule i kangaka e ka umai ai o e makala ngoa ai le lalolangi pei o le lulu e lele e valo ia iau e ke le pule le mera nga le wo ukara ngoa kuia oi le anga o le na tau o si au tala noa fu i lele fa mai e langa e te popole wa a o nei na su na mea wow me ke aru e su o angi au o yengi maro si anga o ngia walu e su paule me olu fa akari kangaka nga e kango ka ui ngoa mau me e ke whakali la i mea ngai ka ua sūra a where leia kuia oi. O re manino a le leila u whaalongo o ie o kei loa e fwoi. Ke leia o whesiringi au mei e whai. A le leila u whaalongo e mangingo lo mafufau. Ai a whapelu o luangia mei e ke whaia. E ngengefu a koa ma le kauria mga me ke whaia. Sa au tau whio lolo mo au tau fia tuana nafi. Wa o kere masangi a oe ka kere i kalango mo o kere i ro fwoi oi. Ai a le leila u whaalongolongo pe a matala le leo talinga. O le mangingo i o le makalangoa ngafi. O le angkausa ili aku oe. Ai le iso makau kia kele. E oe, le ua ukango set the record straight.
Ele ai e ke fiu e kau su ese me faising e mau sa ku per me le ke kau so mai i Yesu po le ala uma fo fonga ye. Ele paulo me o sa ngi ke ru sa mo po ai nga ele ye so in kale si ka kere feeling i fo ya wa kumu ai mala messenger ka sent so mai tangata. O ngai yau me nga so ka yau. O le ala la na ma tala no atu ai mali atawa. Na ma refer ile live ka nga kai ngo ya mau ku mo le pisa so mai pe mo ila mea. So I have every right to do that. I'll put something to you, Lungole. Ryan, there's something in yes, that's the one. Let me show you. I want you to read this. Langa nga wa also lungo fola ma eka o mai media kele mamla mai. Fai kau fa leila ia leo le mele ka o le Privacy Act mele ka mo fasala longa. Key regulatory frameworks, privacy and public interest. While the Privacy Act 2020 protects personal information, media outlets often use a public interest exemptions. If a post is made publicly and concerns a significant matter, the New Zealand Media Council states that privacy rights should not interfere with reporting. So ele fai nga or kai mea ke sau wai lunga mau mea ia po ar ka ungo ngi mea ke sau ma oi. Well, you are giving the rights to anybody. E kango wa ye mention no ngo yo period ka mention e ka fa lilo ngai ke live mai lunga lau page. Ya nga wo kali ya me ngai mo so mele ka ngo so ye pe ale mam lama. E ol talina le wo to dia oi. Ile ai ele se mela ka su ai fo e ka fa ka ngai for ka unga ku ngo so ngo lunga poklami. A fa ya o nga ku sier mele lunga Facebook. Wa ai e pusi desi. Or kala fo ngai fa ya ku asia kai lunga. Sa o va ai fa mai mau tu mo wa ai e pusi desi. Ele ngi me ka fier nga me ala ngai lunga lau page. Ai lo to so mi fu mai to fa mai nam to ai nga me fa pena fa mai sa ka nga fa ngo mo ku ala la me ngai so fa ia me pe ro e ke muso ka ulongo ya or kala nga va ku mo e now so le issue le ke kala ngoinga wala vala o video na nafi so kala ngo ko wala vala o video le nga fa mai nga fi wo o lo ai ko nga ka ke ya ioi wala vala le na so fa masingo pe ka nga kai lau ke langa o lau video le nga ku dei mo le nga makara ngo ko o lau video e le ngi fo ringa nga o lau leo malau page ai fai mai le pongsa ai fa fe kai o over ai lau video le nga so mai nga finga o uma tau tai o vai ku yo si kai di mau si oh ya elisa ka kala fe ku ka kia ku pe ka nga ioi fa masingo ale or ka nga kai ya si kai di ngai fai ai a fai ole ke so fai mai lau o nga ma ingu mai lunga I lia sa mo ma fai me u fam kalanga nga au ya ke vai ko le ka su se fo sa mo ngi mau me ko pupu o ye mau ngi me ka fa le ko ngu ya ya na no vai tu fa pena sa mo ya ole la fai tu la tu wala lo ele ai ele faalia mai finga ngalo le atua ni tangata onana. Let me say this and make this clear. Langa wakele vo ikuskusinga makele kanga ka fa mai e faanga nga inga kama vale vale au ka ke ave sea fio nga le atua pe fa pe le ka ke vai kunga. O le ai vai va mai sikinge le ma fai mai nga ingu nga pia runga ai ka fa sa wai o le ko ke fa pe o finga ngalo le atua ka mo mori mai e ai. Aua ne I fu linga datou I ni mea whapea. Le o karangoa mangingo mo o karangoa makwai. O le wa uma nga ufa alongolongo kua ngafi mea karangoa mafinge sia. Waste of time. Le ai o le winga leo te whaia tuai. E le mangi mea fau. E le ia mangi mea fau. O le wa ngoka kaufia wa aipo hangi mea fau mangi mea. Wow! O mea fau I te tau sau noa iai o me foi alu te fai atu pe afa pe te tau sau noa iai
i le tou vā ma le fionga ia unasa ma lana tama. Nei le lau whaiaku, o le mea ngā. Ma ngai alo ka penga le lei o au mau. Ka penga le lei. Nga e suro le Samoa. Alu o lae mo o mia e ka kou pale mia ma le whai ngā malo. Whafonga le mai oi. O le whai ngā malo ngei. E makua mo o mia ngi mau a ngoa. Wa ki ngā kalinga le mau hia sei. O le mele la kupunga o lo fia nga o fia popular lo oe o ko kele le yai mana si la foi se fatu mala utala le o ko fo ia le kele ko pop up live e fai let me say this straight up langa tu te sila fia e mafuana pe e tati tau fa no noa le anga e kau kele isa vari fa akasi mai le amakanga o mea ia ale la ke i wo ko fa nga inga le popularity ko ke ko kau au mai ai mea ia masu e ko viewers e su e ko kupe e wo kango clear le e wo fa sa o fen ko la fia i kai mi nga mako ku mai e kau fi nga mai maka upuia where were you guys fesa ko ye la na le utu fa ya joy nga ko ilo o make money le YouTube wo ko lo wa kele la nga le wo fa ya ma post mai lunga kupe a isi ka ngaka le la wa makaronga ko o mai ko e kaula langa ma ko so ku pe meia au ko e karango inga nga mea no a fai o ke fai aku ai le nga sala ke le or kanga karngai mo ko ke le o le sao i maka upungi ai le o su e sa ku pe o le or kampangi le o ke fai nga ruenga ai so they pay me they pay everyone else ai le o nga e eva lau fau maru ke ale wa sau nga ka ko felengi u ma ka ilo fo ingia u felengi u nga sa pe ku sa fo mala u felengi ai ka ilo fo ipe nga ku sa la menga ele sau er kai mi ko ngele i madiu ke ngere menga le ale ngo fa ya ku va pe ka ko wa sa or ka ngo ele fa pe nga ma u ke le tolerating e sau nge musu nga ale nga o le ku nga ka yo mai o nga mai mo mi fa ri mengi ola ko mana tu lunga e mangi ngo yo le fionga le tua mai o fingi o ka ko se kia le foi o ke ko apo ia ku ma ya ta to te tu fa tas ka ko ku fa kasi le mau o le ami o kong le ye le o pa u lo lo ulum ka fa pe o le le anga o le la au fi mai ai foi ko kong la sao mai ai ko kong makanga ka fo ie ya you know if I dola utala le fa pe vok vak and I say this a faya la make money ya leuso ya mausa mo you know he deserves that a faya la make money nga uso ya manatulele they deserve that fonki kurisi ngai kanga kaya le nga mako kuku fa ese kampangi le o ke o kanong kampangi le o ke kanong ko kai ko kas a faya la wa they deserve that langa wa masa sa kamali anga nga kuku fa kasim sa vari fa kasima nga yu mo mai ngi mea lai ku ku fo ila kamar fa masingonga wakele upum kala ai le ole va lau fau malu o resko kele fia famous law attention seeker ke yala ia u fai ya u manga yang ke ale ko mai ko kanga kala ngo mai maka upuya au ko ka kia lo la wa uma le ma se me le ka va tu te ya ele ka va sa vea ele ka va ku risi ele pisa uma ko ai mau yo ya manga ku lelei mai la ko mama ku pai ma me manga ele ya mangi me fo ole mo ki fakari aku e yengi si me fo o ko ngo fo mo ku la ngol mele la ku so le la ka fa fa ngor pa ku o kanga kan kinga inga ya sar ko kele wa offense o mele yai ngor fia ngofo o all you need to do le la ko wa ko la fia famous le la o fo sa ili viewers mengi ngale pa wala me fai o lo li fo kala ngor hit and run ngai vai le ko kanga maka pa wala me ki fai o lo li fo ka ure ngor tu te ya ngai vai le ko kanga maka le ngor nga ku la nga ka kasamo la fia ka sa ili po pe yengi si me fo a ko ngale ai mangi me fo o mele te sa no mai ai ma e fa pe mai le case le a mea o nganga i mana malama ia fia me ma mea umalava ia ke au ma ngai aro finga ngalo ai se e kere sau e fai mai rungo ngi live benga ele ai alu sa ala we la mingi ska leo la uli al maria ko
o le kangaka ke ngau sa ili la mio kong la me ko kele o ilo a fa ulu ko kangi ma ko wo so soangi ka ko case le ai nga ko mai fa mai ko nga ma ke ile o sa wo manga ma me now let me say this nanga whatever kere ngo patience mo ngo sai mai ai ngo o le kausi ar ka ko va me o vai kunga pila sa wo tua mal to inga me fo ile o le ese o le nganga e fa ia me ia so ai fa la se kau karsa o ke o kau karsa o kwa langa ngo I've earned this ala le winga la tala le o te fai atu silsila o ko le la o kango fa ke pa ku le si side lenga le me le o lo fai kala fa kupu ai ke kau mo fai a vaku loko kanga ka o lenga nga we su ele mi o kong e la lango nya o kala fa kupu se va tu ala tala le o me fo ia le afu ai o nga o Sofia ma fau o ka i o ku e ka sui ia ku la fongo ma fau ni ku la fongo e ki nge ia ila lo me ia ioi o le winga o fa metalanga lenga o le over mo fai kala fa kupu e sea o le mori mau sem a fonga mai o tou ia langa na fai atula o post fo ngara ngala ai va kula ko mengi les kanga ka fa mai o mai ia o kama vale asiata fa penga fo isem ia nga sau fo ia le o mo le fa kusa sem ile mori mau working ele let me make this set the record straight o Samuel nga sau malanga mori mau nga va ai le hit and run I witness ole I witness Samuel ioe ele sau Samuel fa pe mai nga ma felengi ama le lilo mongi kulo wa mongi so fa nga ko lo ngoa se kau fa makala le example ele sau Samuel fa pe mai ola o felengi ya le nga ma langa o ke mala malama e fa pe nga wingo mongi e a rua ka so aka nga kai le kai ka ua ele i fa pe nga sau Samuel ka usa wa fiu e haru leo mga kuwa mai o ele mautu mua nga halu mua Samuel leo mga kuwa mai o ko ya ka nga kai le a maka fo nga ruo ngia ko ma fo meia ele i haru mua Samuel fa sanga live nga halu mua leo nga uia ala o mea ai onga o le fikongi ya isolo malele mga nga o longo malanga vaenga o whoever sa yai mua po iken kai po ai lava o le i mga nga o ka nga fai de me sao nga fu ai nga kangi mai de kengelea nga o le kamalea nga kangi mai lungor pro kalami ala sa kango uia awala uma o le mele ko ke le ka wa mai nge le foko ko mam lama ko nga finga wo vai ku langa live ia lo uiangi awala nge me haru mo ka ave fa pe mai ia okay o mako waka la ia mafia me o mako waka ia post mai lunga ngia waka ko ai mako momoe mako sisiva mako wa wo yengi nga me wa mai lunga o tatou te fase ele atu no uma tu langa fa pena e longo fia wa fiki ioi nga kongwa e ongo fia wa ka fiki lenga wa iloa makala ngo o nga finga o fa kwale open a kwale invitation ya o le invitation nga open a kulava e fai kalia o e peke sau pele ai so simpoli a lo ko foi mai na paua na vaenga na leino ulangona lo fa no or kanga kai ka fa fe mai ma ka fa mai o mea ia langa a lu su ai su ma ko fa mo o ka fa fe mai ar ka ko pokalami awa na pawana o le mea le loa i asiata ni tatou vatanga tama ni tatou peka o ke vaenga fakasi no e kere fa fe mai le ka ko kua e kere fa fe se au nganga o le au mare po o ka sa ili me fa iloa i le ami o kongo Samoa ai e ka fa mai fa benga au ka fa fe ya o le tala le na ta te pela na ia fa na me pe an ofatu o le miskeli o lilo le mo i malele mo a fai e ingi au mau se lau pasengi i ngā fio kuia i Samoa ave uma iai makua ave uma mau e corrupt yungi e fa fonga me ngasa e makua e a mai au mangi au mau e fa mau sali ai e sa o makua corrupta o ngasa malangkama ia make sure you prove that mai ngi au mau o lea e makua mo o mia
e sa o fia me nga fasi o kia langa nga power me lenga mai le kusia dise. Let me set this record straight. Ele ai ma se mea ko kongor kusia dise nga va ai yo umaka. Sila iai fofonga o le a kaua ma saungi. Ele ai ma se leinga nga saufa apea nga fasi o kia fia me. Lai kaua fa mangingo le mea nga. Nga power mea la nga sau ko kongor le kusi ma mea uma. Ofeso o ka inga fia me ma sia. Whakakau mea ia. So e eila le ese nga o kalanga. Mane mele wa ngofongi au mai lunga fa mai ia. Nga fasi o ke fia me ai whaaleanga i siar kingo mga mau mea. Then I am hoping and pray. O yengi au evidence. Leanga wa kaunga ka ngofia ku urfat pui kanga kaya. A whaila ngai ke ngofo mo evidence ia. Then please by all means ave Samoa. Ai pau mele nga ono saunga fa kele hei fuong o mga kuma ya ole uku alalo nga vaku ngi vanga fiafi o ke ro le van ko fi fa no longo pole asa ukali le la ukali yak e ukali mama kwa mo ukali mangingo kulava ma ola ukali fo ilia o ke kalo sanga uma ko ya o ko wisi kanga kaya la aka fa fia e philosophy nga karkala ngoa ma add dungo me ngi mama wai mo ko viewers please. Ave umangia ko mau o yai. Ave umangia ko mau o yai. Fa si fole mala ukala lea. Ko ke sira fia. Ko ke sira fia kala le la ufayak. Ole mem ole ofer kusia dise le ka ua. Ele ma se ngor finge le ka uma yai. De wingo la ukala o ka uma ingi involvement and I'm hoping ole la vea se close friends afia me pole hala van ngamea. Fai ule ola ufa sole ka kor malolonga. Mafuanga kongua leanga ili kakai kuila epa. Sui markula fongo. Leanga yeile vae ngao nga le la ukwe fa manga ko Samoa. O ia lainga fei kakai. Mamakua ka sui lo makula fongo. Inga ia makua pangakia haile kangakai ko kasi. Ngaika iai. Ai pangakia umakoi marko kele. O I kongua ngai kai kuila epa. O nga inga ua makua sau, ko isau moku king fai popo. Ia kuila epa. E winga I meia maliu o runga lau. Leangwa ngwa, kuloua le uso la ua. Alanga ele o king fai popo le au nga. A o le lau ka ngoi avaku le si side lea. E pikefu iai kangaka. We need to be careful melo fai karfa kupu. Pe a le aingi evidence. Leanga o ie e ko out of the way iai ia kai kai. E makua I fai ar kula fongo ki nge ia ilano le melea. Ai uma enga ore ikar kanga kai ko kasi. Arele la ua o ki fasa sa uma koi marko ken. Ore menga fai kula epa ya king fai popo. Ore fesiri. Ngaka ko vai la ngi proof or kelo me ia cases wo uma. Ngaka ko vai uma ngi proof me uma. Ya, famsingo hai oe ma unu menga. Ai ua makua suia ya kula epa markula fongo. Ave ese mai le defamation mai le civil sa yai. Ai makua amai ya fa criminal. Ai sea makua ika ya king fai popo. Oila le wala veve uma kwa ya. Wala veve uma kwa e o ya ka ko e o tau ya ele ka fai expose kula ko me pio. Ale u fa u mama ye mama kor kula fonga. Ai sea le nga fau ka ngaka. Onga or ka ko fa ma iki. A e loa o e sa o me nga fa ma iki. Aua la le fai fa alau kelea. Ku ufa kasi evidence. Ai mo mori loi o. A e mo molia ku loa ai kongi fa foi leo peo mea sa miang kau fai. Mai sa ili mai lola ia leo far fa sala lau. Sa ili mai ie mai le lei o e fa kalangoa professionally. Fa kalangoa le lei peo mea ie fai umaisi ya ku. E fiu lor kanga kai ka waro sa ili ku alor ku la fongo ele yang oi fo yai fa ko a o no sa ili lungo TV1, TV3, Fox News, CNN 60 minutes va e suru fanga yai kanga kai nga o ala sa o nga ya o kaku ar fai ya wa ele fia ya le la wasui o mai mar ku la fongo a aru ngai la ngai ko inga me o le winga lo te fai tuai kalo sia ka ko kakalo uma ai sao e oi
ai alu ngai la ngai fala ngai mau alu wa ka vo mai oi ngai mai ai a sau lai le ai mangi proof ngai mea ia ngau mai lo la ia fi ngau fo pa me ngai ma fi ngau kai fo mai le ai la fa ku mawinga per ku la fongo le langa le wo fa ki kele inga mo au ka fa leanga maka nga kai fa ku mai kala oi la le la safa u mai le o iskanga kala ka fai le mi ko ka ko ma lo longa ko foi mai ia fa filo ia sunga le atu e lunga tatu pokla me nevanga fiafi. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Joe fa World Pro Club de vanga la fia file ua to ito no sa fo la ole sunga ile le atua Godfather ya ile nei vanga fo ole fia fi ya fa malo atu malo le pale malo le ono sa so fo mo ia fa pe fo ia ia por sunga fo kai moka wa lo fa fa pe sa wanga wa et tau mai ole yangi le tai yo mo tawa tele le me ole wa mangi nga fa kur ka po bengi ale ai o fai me yo o fo la fu wa ma wa ya so ka ngari wala nga o le nga fia le nga ka fu so ka ira ka le fai live le ale wo ba ke wo ka me ka o mo nga vere me se le o kari mai ya fa ro mai o ke ri ka ura sia nga me nga fa ngi ka ya ai mo ko fo sia ka ka kiri yo ka kong yai nga ka o ngai ai ngai points like yes e kau e so kanga mar kusia lise absolutely that's pa ngal men ka ai fa po ka u ka kong yai o ka kong wo e peirar ko kele le nga o yai o mo ka kong wa ole vai nga ya taua e sa ole lei o kalosia ai nga fa longo si mafinge ai le nga langa o fa longo langa tala le fa mai langa lai fa mai nga ka o ka nga ka ya o lawa e lungor ka ya o puya fa mai o ke ile meli ma data me lawa e lungor ka ya ia fa mai sale ka ka she nga fuala nga e no we matele she nga se sa video no to play lungor ka ko program e kasia le factor ke ngele nga o fa ka wa nga ngafi nga a yese siku e fa fonga bai pa fa ora fa no a yese siku ku so ma me nga fa ngafi ko ki ama ka mo fa e validate ku sa fa maungia e yengi mau de yo au kala pe a ku se siku pe yengi me mau ki ngo am fa ye on ka ko sa idila mi ko la nga ngo sa ma ka mo fa fo ile e va ili pe ka ma nga ya sia be nga au mai e mo wai ngai me fo e so o ka ko nga o kusa aku se si ku me nga ma fa yang so ka da wo wa ku lau fa sia de mai lau video o e fa sia mai wo ma ka o follow a lau page public ai te lo sia ka ai se ka o su si ma finge ne
o le loia ya Sapporo ma Chelsea ma Yes, Fiame. ko kele. Ora ko ngai kong sua. Foi la nga. Ale la ka fa sanga mai foi le pi fa mai ku sa aku si ku ko ki fa mai waka wa ma fu ngai lo kele la langi nga me pe ka ngo ko rephrase. E to ti fa pe mai waka lo ke fu la nga live. Maka ka ngo fu ma share. Ma ko ki fa pe mai ka ka fa o fa ko ki. So se lava ese information foi le e kau interest el poka lama onga e yai so kanga mangi meoro ingi le official ngai ma lo kako fasal em fanga ma o makalngo yai em fanga makalo e kele yo ka foi fai me ma kele fi kalngo yai alanga e yai ngai points le video le ngale nga ma fea ngafi absolutely ai sa mangingo foi le matala le yo ke lo la mangingo ai mangingo a mosi mafinge le pa fe ko mo sa mangingo ma la ukala me so mo o fa so ku ngo fa yaku I'm not going to play your video o ke le fi sharinga le nga se I fa se sa ili nga mo ku pe o ya o ngi fa maungianga o ya ngi nga ilang le ke me ngi ke lo le ya to anybody now can come and say this and say that lenga wa fai ngo fie lenga wa ilo o risikanga ka e nga ke loko no ile ko ya du Samoa sauro fai me e ma fai nga e fai mele e ma fai ora o wa o resi wo ai o wa o resi wo ai nga va ai o maka le ama ai mana tua mai o le fona le wa ka ko yai wa uma le hia sei ka ke o ko e manga nga o ni hia sei le ya to no evidence o evidence ye wo mo mia Iwe, ole ala le fua lenga au mai puspa ia. Wa nga reference uma me al tatu proclami. Lai ka uma ye Yesu. E fa fe fea lang ka koiloa ole hia sei sa ole ma hia sei sa ole ma fai kara fa ku pure sa. Fa mai ka la Yesu yo ngaso. By their fruits ye shall know them. E ke lo har ka nga kamongi ionga fua. Ya, e ri fa pe ka ke fa ya kuri e ke lo ku ke lo ku uma. Ai a fai sa ola ko vai ku me la ingo me skinge ia manga live ngo ngore nge ka o kilo la page foka wara la kilo la page ala sa ngo manga foi le assess yes ne ko nga ka fa pe ia ko ka fa ku pe ka mento isi kai ya ten si ele fa pe a me wa ka fa ma singo inga po le ai a fai ka ole mele ka ke su ya ongi me a ngoa fa maungia mangi me yengi onga wa enough wa lava ya kala ole fai mai ai se wa uma ele ka kaunga ka ko koe fa lolo nga me ngi kai no more here say ma o foi ko ka alo be fa pe la o me ole e male ale yes o cases male ale isu male ale ko ka alo ye de la mai fa mai vai vele ko ai nga mai no vai ko ai nga mai o upu ia fa mai o fia me kulo fia me na ngole ma ke ko le ko report kala la ngale wo pe wo fo ringa o upu nga fa so ya ja ula ya any media vai ko ai media le la va ku ngai so so nga ya a ko vai ngai road rage fo ile fa mai dungo awala euskadia ele on ya ka kapu ele on ya ka sa o nga pu TV9 mal TV7 o video ka nga kai upload lunga e ora ko o nga o lola ia le o news nga e ko langa la wa public lunga nga o lola ia ko repost ai fai me news o lenga pu e wa e ka ngo fia la ia news ia credit ka nga ka you know somebody by the name of William posted this on their page. There was a road rage affair. So it's a public information. Ele ka ofisi dia ku fu fa mole lo finga ngalo mali mai a wo suwa ma ko ese fa nga le ai. Ala public ilunga. E fa pena fo ila fa ngor mele. Ya Allah orangi kala nga fa. Lo ngala le ka fa ko. Ya ka sia ya ai singa mo yo ya me. La fo ila te fa malu lu tu mo tato ya e fia le tatou porkalame ma lo far ka ko porkalame fa mole o le ka ke mo o mia le ami o kongu e ala ingi mau a ngoa awa anga kangola fa ka ingala wala wa loko alo e sa olo yo o le mela fai a fai la yengi ko wa kalela la ma fa yatu a fai o yengi ya ka ngi ko we vanga ma masia ma fia me ma ma
ma si professor lo mali ya o fea lava ngi ko waka mangiaka ngai ki fia ten pause lunga ya ko lunga wala nga wa e kau karsa o mai loa o a fai foi la yengi ko wingunga ma chosi ma ungasa po fengi mea nga ko fengare ngare ya yai ko fai paki e fai loa mai ile ku usa o sa ko ma fanga fa apia ten kau ai lunga ala na be musu e kau ai kau ai lunga ai afa apia e fai mai lunga le loto ita o ngore u fa kai nga ho wika ya le akau ya o le se kiara ko inga spa kai nga awangi fa ngare lo ko ika ke fai ai mangi kala mangi mea ai ke roi uma e ngai le mo iwe ya ole na wale no ta mana tu le mata ele foi ma ngai ya isi ambasha ka o polenga on ka pule o lenga mali wor kangaka yes ya le foi ka kilo melenga mali wangi ya sia eu le foi ka kilo ke sia e o ngai ya lenga sa ko o firme fa so kia ya ko director kala ele se fa pero va sa lo mia pe ai fa le anga ai ko sa pior fa nga o sia fodinga mai o sia nga kango fa le anga tino tu ngo maliunga foka fa nga sia o mo kwa no kwa detail level o kan ka fa lo mo ki ngo menga rin ka nga ngau ya mo inga ya mai fa sin ka ko kala a po fe la fa ai ya im fa yo nga mo establish pe ma kan fa nga yo se mo mau that's it o se mo mau the case ko sa ole anga ko nganga ngai ku ka fa so nga se tau va ai ma te tu petai e tau ia ni nai mangi fa maungi e tau fa nga ai si ma fine le isanga mo mau ia ala nga ngo fa ngo ile si va ngo la nga live nga fia so fa mai ia fai pe e fa yaku ka ka lai ko mengi ku yai mana ia ai halu ave ni fa monianga ia pe so ka i mai tau tai ai tol ai fa sanga ku long ko me vai o ku fia poko de o ku fia poko e rin ko fe au mai ko ke de mam la me me ku fa ya ko nga ma ko mo no ia fa si vai ai so e fa ya ko ri o de kau ke ngan ru fa kasi umari si kau vai po yengi mo yo ngai me ai si ave ska ko mau ngo ma ko tong ya ku nungang ska ko me so de fa ko fa vai o ko fi poko ko ke mama la mai me ye nga wa ma lo ya ma ko fam singo o yo fa ko ma sa lo ile pure fa pe la ko wo le wai okay kilo ai wo fia me ia me se foi wo ngai ka ko kile e sa o inga mo ka ro sa a o ngai au kilo ko nga fitori ele belong ia le group le ele se ka belong le group le o ele feeling ye no ile ngo winga I don't think it belong kau nga mala mai winga fa pengi onatu e pilong la ni e la cara pona Egi no me gaga. Leva ngai ngui ngo na tu. Va. Leva ngai ngui ngo o winga na tu. Ele kai o va mai fa pengi me fa ya. Ya le o para ki tai ko. Na me le o mo so tai ko so no le fa. Ko so ke fa ya ko le leva nga fa na tu me le red wine. Era wo lo ide na ko inga ye control. Kiro ka ko wa ye ko na ve wa maka. Ele ifanga ia nga saurunga professor. Kakam fayava ele ifanga ia nga saurunga pongi umanga me. Laki. Are wa makarongo wa ku amaka sa. E ka ngumra pongi ngai. E or ka kes mo.
Oh my good boy. Ka fe se kala o sau maranga pa ka mo. Ka fe nga ke ro. O ma fu o mo mai mengi. Kama ro pi ula mar ko ingai lungo. E tale tu la lima. Ona tato se ele tato malo fa no ngia. Ole ai ro ko maka le uro rango ka pa ko nga ko. Ah, ka pa anga ko ingale. E sa o ha ko mo. Ah, lo surui. Usa wano tu vai ko ingale e vai le a usa vai ko ingale e vai ke le langa le kama foi le palang Ya le kama sika sa la fming ya na vai ko inga pa fa mai tong ilang ka pa ko o nga fai la uska ki eva since nga ula ka pa ko nga mai ia sa pong yu no ora se o sa lo fai research o vili la ya su aro peki o vili ya su aro peki le kufunga si kango so songi mea wa o ke le ka pa ko nga ko ro fa o ke ro pe ya ko fa o mo ko o le kufunga le sa wer ka pa ko o fa o le fa mai ya ko ya ro peki e fa inga ki pisa mo fa ko a mo wan ma lo sio ka pa ko vai la i ya ba wang kala le Jadi dapat kau orang baru, saya. Tajauh malu apa? Dia orang fakir ini. Foi mai. Fafilo, eu levo mais do fantasy no office nei. Ia, mas polisi lio tajauh malai va dele. Mangko foi kaku fakar karngo ngafa awa ore masing. Ia, fifio le mau wala manoa. Ma tau te militi noi. Ia, mas le fionga, le polisi le fionga ia fa fonu tu manu e vile refatu ya irungo le tatou a proclame i te tono le tatou ofisa o le sila ka ngakaria e mara mali leia i mioka pa konga ia wa fo ke le messi se on mala tatou marolonga a voi mai o ka pa konga le ko fare ko i ka ko tatou marolonga Talofa lava and welcome to Anava Moana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anava Moana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anava Moana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. Taimura wati lea ua tele titiri juna lima tautua whaua o Blue Wave TV mara porukala me o le tautea e ni vangara whiawhi pēno whaiatu. Ia o le ua li tia whanua ua malo tia tātou ofisa ia malanga mamaru mai Samoa. Whionga le whaurulunga
o le pulisili o le tātou malai va'alele Faleolo International Airport ia e maisi o tātou tamai malai va'alele domestics ia matulaga tau operations o malai va'alele tono si o tātou tunu ia fatasi le ofisa le fionga ia fa'afonuu ia po o le fionga ia tumanuvao e vile falefatu ia i le vaga o le afiafi malolo malaga manuia lau fionga le fa'aluluga o le tātou malai va'alele ia malo fo le folau langi ma lo la toi le lo la toi le vasa ia malo va ai tau mai ngatai ia malo le malanga manui ia fie fa talo fa ma o fo lo fa atu i de malo fo le atu no o fa yo no mo mai le ne ia va no ai asia si mai lo ofisa au le ia le ngata fo le au le e fio nga ia le atu fa i mo so soani foi pokalame elenga te leo ftelenga siata ma lo le soifua ma lo le langi mama te fa ftaili ne ava no tau mai ai ese le matango fio le nei no foanga e fa tau tai tu ai le pokalame se le tio foi mama no le atunu e fia mata le nei pokalame ono le mana yo set up mo le tu ai fa malo ia ona i teuteunga vo'i tau mea tumasikaili Godfather iyo ona le tamaloa o le tamaloa o le suki ia tau whaea lana tau match up vo'i lele le whainga o le set up o le tatou ia whaavitai vo'i ia ona i tau mwhainga vai a se tatou company a o le whiwhianga le loto ma le nganga ua mawari nei lao ua tatou ua militino ma tatou soso o tuli e pio le tala i le whonu whanaa whanu ia ta lolo ni o mamalu mani o pa ia sau ngata leanga e a tatara noa i le tangaloa ia o le nai tausi mafusi lo sulunga titi fa ofonu ia me se fo i o le tu manu o suafa i o fa ofonu ma le tu manu o kanga loa piko i sawa ngi ko ngo Samoa io talaanga o le tu o Samoa io tu malo ia tu tangaloa ne a le te va ia tu le atu o tangata le te lo so tuli e maua la kingo fa kangalo a o le loto ai le sawa a le loko e sawa o le a sa sila ia tu mulvao ia po le sunga fo il foto molunga a o le so o por kalesia o le vai fafo le kalesia scusa lo pia ngata ia o le media la kai u fai kako fa kasi mare a fionge ia mas fo le la banka ko fera i ngol sum maka ko foi o Samoa ia o ko fifi vo sa ngire sa ko sa ko la kargo me marka ko pule ai o se ga fa kainga o te vai tu nei pe tala noa malingi roi mata o pule ko nai ia e ka mo ko kangi mai se to fa ko sunga o la se o vai ko ni mako kama awa file mu mako kama ia wa fa soale na fa ne ko ba ai o kangi ka ko o se va ai wala na ma o fole na malanga mai tu langa fa tala le o la se sa va ni ga memori o nga o ka ku ngar ku ku mako sa ministry lang fa Pastai, ia mato liona fionga ia fui mono ia porto pule ia wa leva da mama futa. O la sa o fa manatu ia la fionga de li pule. Le tape nanga ele tu o fa munianga ilo na ola tau tu. Ia o mafua io na mafaio na faina i mea. Ale ngata ile o fa munianga ia wa ai. Ono le ola tau tu wa o toe manatu le temio ma fasenga ma leuso. Ia e tu sa ma ua ai ela ma se se gamor to pule to pule na vai te mi sa mo na fa stupe le o le fao mo tu beta mai tipo ya tu langa ne ya bu fa mangingo langa le fa fonga le ku sa va ya le aqua un to pule sa ya na te sfruta la te di mata ya la aqua un to mai titi mai se vai ma quale bo è se sfruta la vita cosa la fai lanci o so la o wingo lo so lango se o cantina se a pior ma fa sonna sa ma tu ta la noa ta penanga ma le plana le tuai ma olanga ia e pe ia e ta sil po tua onga sa mai ia e se le master plan le tuai lo lango le topule e se foi le master plan le tuai lo fu io la
Ai o le whaamumoenga o nā master plan uma. Ia mau le fia. Ma ia manuia tau ma whainga malama. Pe o le mena ngangalu vai koe po kau tutulu tau puli. Ai no fa peo ai na i toe fa manatu ye ni ana i tala fuila. Ai la disi tala no fa ye tau puli. Bia na sere kalesiana na papatito. O ga tua emotional tama gerego. O fa tia le tua. Tori por me e wo ko fa manga ko e por sile mala va le ka ko kamanga nga nginga yanga me nga fa ya so ia. O sa ko yo fa ka se ka ko si e me ve primera ka ko pure o pe. Ya malo ole ale au ngole fa nga mala mai le nei tu no ya si de fia fo i le totele fa mo mole pa fin nga lui. Ja, faftaia se ata mo fafsiti. Ja, ole mafuanga fo yo mlanga mai Aotearoa. E leo se fono fa le malo. Le fono fa le Kalesia. So le fono avai fa fo le Kalesia Pacifica. Ole ana tali malo ini usila. Ole ana ma wela no amateo mai masio tolua ya politina fe utameti. Ono ma ua le uto fia le Kalesia vea ma vai fa fo le Kalesia Samoa. Ia ole ala na wa mo le ava no mai ele nei fono. Ia mo fo le ava no tatu te mafuta ai. Wa ole aso fo I tona. Ia fa mo fo I te tali wa tuai. So tatu te pero Samoa. Mana fa non. Malo fa tai ese le fa mo ing no le fa du long on la vale le ya taua. Ia. O si tanga tai commit fo iona tulanga wala awina fa tala le ya pole Kalesia Screws Europe yo sanga tai. Ya le lawa pa au mai fo. Ya atonu e nga fo ile tulanga fa le nga le o lo ta pe nga o nga ru nga de tin. Ya ai ke fie kuri lo ko ala fa fisili le sa ofisili ya kot fa le sa ma fa so ma kot fa. Ole tulanga le o vai nga I tonu o tu pe mo o ko de mala va lele ye pe tulanga o contrabands ia po drugs ma tulanga fa pena umro. O fe ave ole ale process o to e fa tino ia vai nga ia fa mo le lo fe nga positi. After years yet mo fafsil. Pe no tau fo di stato fa tardonga. Ola loa yo pula ko mala lele we deal mainly with the outbound passengers. Anga ifafo. Amalanga mai le ifafo. Ola inbound la. Pe naio mai tsonu le officer of duty. Ole biosecurity. Ya le ngata fo ile officer de leo. Aiela ni me va pe boni la fo la fa saina. E maua le time operation. Yo lo ye fo ya standard operating procedures. Am tanga ruenga ia. E whaatino ina e le whainga o ngā ruenga. Peira whate te inga. A maua e mātou se Essential Aviation Security se pulu whana se itulou se ato se tamali. Ona tau whileo le ato. Wala au leo. E refer la Aviation Security Officer le case I leo for interview. Ia. O le interview e whapea, o le anima fuanga wa ama yei puru I tono lo ato. O le tele au tangata e maua ia mea whapea mo le sila fia le ato wa masiata. Tangata matutua. Au ai o tato I lo fuipi o I lato ato ia le kewa I lato mea for personal use. E kewa ia mea ia ua ne I whatanu fia le whana. E pila o mai malato e whai malanga mai ei. Ai ngalo na siaki. O la iei tutonu ma mea I o pio puru whana si tulo. Awa pela e interview atu ele leo le pasese lea o leo maua se puru whana. Ai le whamaria ina leo. E tau fia. Lono winga. E le mawhai ona malanga mai I le whainga malanga lea. E tau fia la e leo. Ia mawhai lo se moria. Pe a whape e tu ngā se mafuanga. Wa mafua I ona ngalo atu ia puru whana I tutono le hand carry. O le process na mlai waalele.
ai foi process ale customs ma le biosecurity ia ma leo foi mo fa tino ino na ruega mo si la fia wa ia office malo le malo le time of screening wa ia cases fa pe fengo fia na refer ma fai lo interview a fa pe familiaina ia release mai sa wit finga malanga e tau fi me o por fana nai e o mo officer leo okay eu officer leo por fana ia mo wale o le process na mo wale au sei lo o le process la le custom ia a mo ini fo la fa saina ia mo fina refer leo ma rest ia mo fai me lo la ko press release le press conference le fa manino mai po fiana mo mai me fa pe fa fer tu lang fa tai la o manino la ofsile tu pepe mo mus famni no nga wa tele lopo ko ngulai ta otoi tu mo va e ai va nga fo I o loa ye au vatu le pe ye le policy ale va nga le la to te ke le lopo le quarantine po la to la vatu fa te ngor TV va kur TV fo ai le se pepa mangisi me fo nga ye e ka ho fier va nga le e ke se fa pena o mori mawina even foi la TV nga va ko fa si leva ana le malo si la fina o tele o le TV fa nga o ale state o le kwa ma le sa o le pule o manga o le ka hofi ia o ka ia mana tu mi foi fa mai ona e le lopongi me o ngi pisingisi mangi me even though ile ma fa wa yang ar kasit ki vile batu le ngolo tan ata fia la o lo nei mana tu lo fa pena o fe ave ye me ia pe fa pe wa o le ave ko nga va nga fa pena o fe la e rafta o la uilo o le custom ai nga fa tau li mai na me fa pe wa pe o custom ye chela to policy fa pena ila i lo ye e ho da le custom la ko potule ho du mai me o ai ele time na va to le piano fe ma to no isa ia le ma fai ona halu mo tangata le ana na lo atu manaia sa ia ile fi sa tongi sa ma fai ona release le piano a sa release mai ala I faleolo okay sa release mai faleolo lato o se lato potole na e horu mai me fa pe se longa e to tongi le fi ma fa mo ina for requirements da caso e fa to mo fa release ma to piano na ma to no usaba malenga fa no lo no winga la e awa ile ave kua ai ia umala awala fa ale tu la fono mai inga ia o le ala okay mana ya o fisiri do ke fa o fisiri mo o ko ke le tu te fisiri mai ia le la utale tu le fionga le o fisiri tato o va nga le malai va le se ya mata to ina ya ufa fisiri o mo fo le no ia na so fa le o le fionga o sunga le atawa o kako malai va le o le ase ko kala la kamai o kako malai va le ne ya sau pangari ma mauta o to fa nga e to o yesi fo nga la tamai e tau ne to fa nga ma fa mo le se mi se update after years ya tsa mo fa sil o tato e lima tato mo lai vale o le main terminal I faleolo o le regional terminal I faleolo o fangali ma o tsa masa lima tato mo lai vale e tasi aga kako international ia pi e fai si kako me ka u domestic ia wa mo ia o fangari ia feno va pe atu o fangari I pe se semi international wanga o America Samoa la le ia por si la fie la ftalinga si ata ia fa pe le fionga le ata o ia ile filenga lo le malo e ko report ia sau mamauta no winga to e fai le terminal ko e fa tele runway ma fa ka le e ma fai foi mori no winga me umai e ma we fa le o le a fai foi ia sa fa pena foi la mauta fa tunuina a o ele palemia ia ma le sui palemia foi o longa fa tauli mai na le sector na ia to e fa ka le ia mauta ma fai ni mori and ia mawhaionga operate le po in terms of emergency. What is the feel? O lai alua ia jara flighti o I mauta le temine nei. Sa malanga I fwila fionga le palemia I mauta.
ia i le masina ua tuanaʻi o lala e lelei mota pau le mea lea o fuafua atu ia le pulega o malamalele ia asphalt ia faatā foʻi le tā le taʻua e tatou o le kamelika ia ia le gata i lea ia failoagi mo liluga o le runway aua e mo le silafia o le kele io iai emergency cases al falemaʻi tuasivi ae pi o I lea la faamoemoe he o mai ai ia pia o le malai malele le maota aua o le taimi lenei e kasi le case ale falemaʻi ae totogi ia le malo le 2 afe sau le va'a for one patient only pe a faapea o se emergency a sau la leli Samoa se tulou mai salolonga e sau I mulifanua e o mai le mai lea e pei le 2 afe wow e mo ia la o risipito le malo I risipito le malo ai te tauna ise au ala faigofie e ise se best option available ia ina ia mafai ona faatanuina manaʻuga faapitoa faapea e o foʻi la I fagali finagalo le malo e fai moli o fagali ia mafa asphalt pe faakale le kamelika ona o le taimi lenei o le concernanga po le ana I pailate ia o le vavi o le wear and tear o paʻu vaalele I fagali ona o le chip seal chip seal a lai manaʻo mia ia faa asphalt ka mafolafola foʻi lea ina ia aua ni I vaveleaga ia paʻu o vaalele ae o fuafuaga anu ma o le malo se o le manaia ia o le manaia ia e lana matou pepa le fai e presented CDC o le CDC is a Cabinet Development Committee a pasia la I le matou pepa lea mo le koe toe fai o asau maota mafagalii ia ona tuuina atu loi le Ministry of Finance o latou e o saʻili le tupe e faataunuu ai galuega I ua finagalo ia le malo e pe o le process na mo le tapilaina o tatou galuega fou ae o te lagolagoina ia plans ia le malo mo savaʻi seʻi loga e develop lei ia le malai vaalele ma le uafu faatoʻa mafai on koe develop foi savaʻi pe o le mea nai ai e tatau ona lelei le malai vaalele lelei le uafu ina ia mafai ona maua ia avanoa faigaluega o tatou tagata o loo faamoemoega e lei ai e se vai taimi e te alu atu I Auckland fai mai Auckland tu asau Auckland tu faleolo lono winga a faapea la o e te malanga mai sa vai ia e li se mea la e alu I fo le vaalele le alu I faleolo alu le flight le from Auckland tu asau o faamoemoega na o le malo le iai which is e tala feunga mo le anga I luma o le mea le lei mo poru tau foi no le lei mo salafai o le vaenga o te toe fia fesilia tuai nei vala le ua taua o le ka lea Amerika lea o mia o se karanga e import atu I fafo mai sau I Amerika ai o le si vaenga lau fionga le polisili ma ne vaenga le ele o sila le tatou malai valele ia po o ke do foi e la vea mai sipitanga ruenga le fisili le o so lava fina ngalo i se tatou medivac foi le helicopter pe a fa pe another options foi le onor tu langori o le fale kongo pa o valele se ia pe mai foi helicopter pe yo nei ele was spec foi le lua tu alen sa o kuolo fale ma po numero o tele ia e faingo fie isi exercise o se vaenga o le aso fina ngalo ia se yo tani mo atu le vaenga le ka Amerika ma si la fia e lauftalinga si ata fa pe foi le atau se ua mo ato mai e Samoa wow e o foi le si ma o le apron sama faionga produce e ulia construction okay atu nei le mele pakai vale le mane tu e kako our bridge e yor si ma na fai ulia construction meets mai tatou tangata requirements no o se fianga sili le na ua maua le to mai ale ngata le resources e fai ai au tatou tangata ia tatou ngā ruenga
a whapeala e le whape whatanu ina uma ia fufuanga anu mau ia ne malo mo a sau maota ma whangali. E rise mea la tātou wa ai mei fuini usila nei. We have the capacity, we have the skills, we have all the resources in the island. E whatau no o mai ngā ruenga ia. E pau ane mea, ia meet uma requirements, a whape o le World Bank la mo meile tupe whausia i nei ngā ruenga ia. Ia meet uma requirements da World Bank. Ai mo le sila fia i lua fionga. O le proketi le na whai ele April mlai wa le i whale olo. Nga funda le World Bank. Nga meet umai ulia ia requirements o le sima. So, le na whai ai. O si mana lea wa uvlan fa umana i o le tau te whaasoa. O si mana lea e mawhai a fo ianga lea nai wa ai e pe i whangati i matula ho pena. Oh yes. Wow. Yes. O le te lea o malai wa le larulangi. Se wa si mana mene pakai wa adili. Na. Even though expensive, but in the long term, e au ngā o na o tātou, e vevela. Ia, e le kā lai. E vevela le kā, e le taimi ki waiku pēu ka o mount le kā mea wa pena. Ai asima, ke le a le shelf life. E whao ngā e le tātou atu nuu. Au e sila fia wa sau noi na moni le o le tele na mato malanga i Amerika ma. O le tele o au wala tele ma se Australia. Motorways ma tula ho pena. Si ma. A o le tua tonu ana ono le vevela le kā. E faiso o ma to eliu ma vai ma melt ma tula. A le kele au wala nei o si mana o whao ngā tula. O le vainga lona lua o lau whaafisili. O le vaile nā le maru le wa iai. Iai se au nanga e mawhai o na iai se helikopter. O le adventures ngā le helikopter. E mawhainga le malaki kiki. Lumo whale o ainga. E le pe o le waalili. Especially me o le adventures helicopter. So se mea. O le mana onga na le malo. O le taimine nei. Ai e se mai ti ngā ina fo i lea e fia au mai nei ni usila mo tonga fitinga. We have to pay 90,000 New Zealand dollars up front. Watu am whaiona watu le wā. Ai sea, we don't have that kind of service in Samoa. Okay. Ai le iai sita maali i lau te iloa wa matan whatata noa le kāpeneta lana proposal. Ei. O langa service na nā. Usala o le wing on whamtalanga. E provided ta maali i le aircraft, helicopter, o le boat, for the ambulance. Ja, le ngata fo i leo o land transport. Fully equipped umma. Ja, on whamai moenga o le ploketi o te maali i leo. E tui whale olo, e tui le wafu i mta autu, tui le wafu i muri whanua, tui whangali, tui salolonga. So se mea i access e tangata. Iei umma leo au nanga leo. O mana unga leo le malo. Ia whawhaingo fie o na maua o nanga ia. Awana o atunu nei ni usila matunu te tele mau ia o nanga whapea. Ia o teiro e tele tangata e fia o mai nei i ni usila. Ia ele, we can't afford le kau o le vale le wakuan. Ia o ia nofo e se iwa sfulwa fede usila i lalolona anunga. E leises? Leises. Pe o le mena o te fia i le wa ai mamau ar whainga malo. Ina ia mawhaiona access o tātou tangata services ia. Awa ai sila nei a tōmanu vau. Ia, staimi whao popole. O le koru i kūlale la kui Samoa e o se mea umi keimingi. Pe a fua nei iai i whio inga wa iai. A sau ai lar ko inga va lele la ikikiri ngā. E se fo ir ko inga masau i lele mai iai. O le aso si la fia. Whamata fua ia fiki mangisi o kuhu a mata o tau ona o tele ni vaenga i sui o le tato o onanga. A mai so o leo te whaanongolongo o lava maritoto ai te lele vision na lau fionga. Ai se i sau no mai le teimi le nei whamata o se vaenga o te tau ana tato mawalunga se isi levo si ki ai ia tato le impound and outbound le tato mla vale. Whaaftai si ata. Ua owa maleono si furtau sanga o tato tuto tasi.
it's about time for you what's tau on a SL level operate Samoa. What's tau on a Yaya Samoa, le principle, le self-reliant. I want it to have a long way for wa maua mai Samoa me whatanu ina inga runga. A whai ai taria le malo, le services, le asi tamari I le olo tama whai ai. E ma whai le services le ona transform mo le landscape le mlewa lili. E le ngata o le medical, aviation, ia ma me whape o le winga whamtalanga. Awa na olo walu atu wa, a whape approved cabinet on the medivac wa. You don't have to wait for the aircraft to come to Samoa. Now we're already on site. Now lu sawa stabilize o le vaenga le tu le tono le valele le mailo. O le mana yo foi o le o nanga le. E ma foi ona alu le helicopter iso se mea. Le I fale alili se tu lo si umu. O le pata. Ya alu sa vai. Na le lua kua uplift le mai. A mai mototua. Vai le ke le o le taimi, rai tite le taimi e whaalu. Na I mawhaiona tau nuu mai le mai mto tua ma whaatino ino loa ia tato o nanga. O le whamamunga na o le whainga malo. Ai le ngata fui lea o le minister ia ma le komiti whaafoe ma lau teifono ma malo pulenga o mle valele. E Yesu swinga I whaleolo. And that's our call, is to transform whaleolo. Al watu o mea lete experience in New Zealand, Australia. It's al watu foi. Lai mau foi whaleolo. Lai mau foi whaleolo. Awana e whapea, le ai. E leta teina mau I whaleolo mea. No. Te mana o esen mindset na yo tatu tangata. Whatever lai access ai atunu nei. E watu foi lai Samoa. Laua maua mai foi Samoa. Malanga whalono. Tumunvau, do we have the money? Do we have the budget? And can we make money or can we be able to get money mai tanto wa paanga e whatino ai swinga te tele? Yes, yes, we can do it. O le tele yo tato paanga. I'm talking from il mlai valele ai al point of view il mlai valele. Il mlai valele, o le tele o mako ploketila ai. E fanda World Bank. E fia la World Bank atu le mlai valele. No leva ai. E le leiri whaunga ai no le tupe. E le leiri whaunga ai no lato tupe e watu e ati ai. E ei foi tupe fōwia wa umona whai umma consultation mlai valele. O le tupe fōure na. A wha pe pasia le regulation. Wa lawa maua male tala lau pasia le kabineta. So a lot of regulations. O na whaalu rola I o le isa new level mlai valele. Ala I tonu lau le tike o tangata malanga. O le levilea. O le atau mawhai e koe wha le ia uma service tonu mlai valele. O le teiminei. O le one of the problems I tonu mlai valele. O mako escalators and elevators. O no le fluctuate o le power. E le teimi e pe ai. O no fluctuate o le power. O le ala lalina. O le teimile nei. O operates out generators ki kia 24 hours. Na ia constant sa le supply al electricity. Nga ia uang I eise wha le tonu o le operating systems o masinia. These are heavy machineries. E mana o mia le constant supply o electricity. Na ia le reinga function. A wha play fluctuate le power. E le kaimi e kauleanga I kako elevator na escalator. E le nga ka foido kako awara savali e kako our bridge. Lono winga. E mana o mia e pulang o mlai valele. Le leo langa back up. Ina ia le leia na mea whainga aluenga. Wa whape whateta inga al watu le tina po le tamafu e al watu I Samoa al watu aleanga le lifi. E le fia la ailalo le o le sikepu le tinga I ona vai se tu lo. Lono winga. Wai le anga le experience o natangata malanga. A lau te manao. Ia mau e tangata umai watu Samoa le mea tau. Enhance passenger experience. Watu. E le lei uma mei tu tono whaleolo. It's a challenge, but we can do it. Se o mea mwhaina whai. O le ala le nao te manao ai. I o atu a tatu tangata e iai alea. E iai ale suinga I whaleolo. Taimi u malama. Ai o le wha mwemunga.
ia mau foi le atunu le ono sai iniso time Ia. ya fa nga solo swinga i fa le menanga fa lo So kala il mlai ba le ke vea bo mo kwa ave ese male marka ko ba ai mau ye po le mea la pa fa mo fa o mlai ba le fa aftai o so swinga malu ai la ko priorities ai me ave le fa mo mua ha il time milane ele o se priority al tato finga malu le ko rebuild o ti ave o le taimine o le whaamua ka ko existing aerodromes ia po airports ia pe yo whangali le fia whai mo li ma whaata o asau fia whai le terminal whaalau tele runway whaakam whai mo li whapena whai mota lono winga e mwheno whapea atu lau fionga le atawa e ro iai le i plans al pulengo mlai valele le toi whai o ti avea mlengang whalwana kako delay sia nga kupuka ro ngai ile wako kavaka wa delay ba ala le pada ala mkanga ro ngai meia wa ba ku mo kwa ngulu mai le ya sa mo mo fai yumu mo fai ka penga meia ai ku lo po lokalo ya ke lo ngai se foto ko a fe mai ko ko pa le I think ole problem le nga fatuli mai na la vai the airlines ia whataita inga po le New Zealand. Hoi pe o isi flights ia nga cancel o le New Zealand. Ona, o le mea e mua le pulengo malai vale, le whapea fui airlines. O le safety. O le safety. E te tau o le se lau pasene a toa le valele, whatu amwhai, o na alus whenga amalanga. Lono winga, e whain auti for le airline, wa kele kanga ka wa alu check-in, wa le anga lea, wa le anga le valele. Ia, po le ama le ale tato fia malanga mai atunu nei. No. Our first priority, safety and security on passes. E sili atu le puipuia. Na ilo le tonga fitia. I don't know winga. O se mea le patino i le airlines. Ia avia lanto fasalalonga. I lunga o le po le Facebook. Ia po le ase platforms. E mawhai ona longo puia li ia ele mamalu le atunu. Mo e uma o lo fia malanga ele flight lea mo au kilani. Wha malu lu atu. Wa le o le tato whainga malanga. O no ni tūlanga wha le tonu le tato valele. So ina mea na. O le mea whinga no le koe. Wakalu e whare le kalar ko inga lo Stephen Covey len kusi whaira the 7 habits of highly effective people. E la langa kala mua anga whamei. Be proactive. Be proactive. Longo winga. Ia kaunga proactive le airline se tulu. Ia maawe le message le tulu. Awai ia lisi o anko ngan sa wen. Ko momo wa. Me mo le anga langa umu fa malu watu. Malu watu le ese malu si anga se watu li fa alwele fa le. Ko ia o ele. Ko ia. O lau e mana mia le whaile leo le valele. Na ia saunga le mula o whainga amalanga. But o le tāua, o communication. Communication. Na pa iai fwoi mea o lai wha perele. Ai ke ua laku o whai eku le cheka insingia. O lai loa. O lai le anga na valele. Ia alo tūmuta ngata na lai valele. No inga pa wala apse. O lai ave o voucher fwoi e. Ia. E whai ela tō. E nei taumaftanga. Taumaftanga. O lai o ngālana. O le iu singa hotel 5-star mlai valele. Manga ia. Wa ko inga cases ia. Ale uma transfer lo le 5-star hotel le la fai. Pa sanga e mal pulenga male mlai valele. E mapu e tangata. Ia ona mala i ole. O le pisa. Au mai ma venga ia le cancel mai o le airlines. Loti o ma le voucher ma le airline ai ko mo hotel. O le mea nga le mnau i pulanga mla valele. Engaging accommodation right opposite Whaleolo International Airport. E tua i tangata i teimi whapene. Wai mo i alo walu whape i le Sheraton nenga iai. E ma maua. Ia. Manga o mia le mea i le hotel le walking distance. Ala. Toso atu ale ato.
la kuloa check-in, ngā le voucher lea vakule alai nei, whai tau maftanga, moe le le sto mumu. O le hotel le ia I lalo pulanga wala vale. O leo tau le lalo pulanga mula vale. Ngā kongo. Mana ia. O lau, le se fasili como vau, ele alu se alu mawhawhau le upper space ma le lower space. Le ave o kou le kupe le lower space, le ave ngusila le kupe le, ia ngā wako le pulasinga mea wako e ako. E whainga ka ko whaia le upper space. I aua le mai a fwoi a ngusila la koi. Para ke wako le kau suen ka ko kupe. A le, o le whoringa me o le, e wako I ngusila si mea. Mana ia. O le si... Priority ngan pula pula vale lo fionga le atau. Ia fai e tātou a tātou ngā ruenga. Ia ko leki foi e tātou ka ko revenues lea. Ia me fai on tātou whaatau le equipment. Laua ia le human resource, wa ia tātou traffic controllers. Ia la le mea tau o le area air traffic. Na ia la ngā whatau le maina le vaenga lea. Ai mo le whawhisiti. E le se whenga tā. Pau ale mea ia maua le tātou equipment lea e monitor le upper space. Maua le tātou staff. Ngā le koe refresh o le tātou staff ma certify ka ko o whengaruenga lawa iai. I le tau. A mai mar whakanganga le malo. A wai ave whelase ka ko kusi o le ICAO. Mea le ka o le International Civil Aviation Organization. O le ala a monitor e Samoa. Langa ia upper space. O le kako kupe le mo le upper space lea o la ke le kausanga. O le kako kupe lea se mea le 2 miliona ni usila. O le ala e alu atu pele le Ministry of Finance e sosoani fo le kako overall budget lea. O le 2 miliona lea o le 5 supasenge ko ke afai po mea ko ke loa. Ia, o ia le kako agreements langa ia I kako 5% 50-50. No inga 5 miliona. Nongo winga. E fai asinga a mau umena kako 5 miliona lea. Ia o ke le singa kako wha mama venga e kako mano. Wa ke le kupele mo mai sosoangi kako overall budget lea. Wa ngaluenga fai al pulenga ale malo Samoa. I tau sanga whare tupitai tas. Malo, mana ia le te leo. O le tūlanga foi lea tōmuru vau lea so whina ngalu jelo foi o le mta upu whatau I le valele. Ai tau a pele tā pāo so whina ngalu waitasi lea vaenga sa tā ua stasi o tatu whatala noanga e te lango ina. Kaunga whakuros kako valele, pe o le mele wa iai le whatou whala I ngā malo. Le lawa iai ma le tūlanga o le 5 se lau e matai lau investi ma tūlanga whapena. O le aso whina ngalo le vaenga lea, o le a fo I se vaenga I te tau o na whata oto le lei iai le fufuanga o le whamoemoenga lea. Ai o se aikia po o se plan e te silafia mai lau experience e work. Fitai. O le industry le aviation. E slow. A accelerator. O le wingo la whamtalanga. Ai sea, e travel wata ngata day in, day out. Whate tainga. O le number of arrivals I le lua whea lua wha. I tono Samoa. Pai e aia. E lua se lau tos fuli mafi. O le ala le I maua mai le number of arrivals last year. Ai o te loa, e increase. No winga. A wha la e whaatele le tupelea. A whaataita inga. E ma whai au ngā whante ka ngaka travelers, tato walili. O le meo te fia le ngā whataua le whainga malo. O le lau mai tato walili. Aisea, we have the best infrastructure in the Pacific. O Whaleolo, we have everything in Whaleolo. Mora si la fia. Le taimilenga leanga ia runway to le malaiva alele 90. Lenga divert ki o le whaatele a fiti. Tau se lau whaatolu pasese. Land I o le Airbus 350 a fiti I Whaleolo. Waiva aile, luna winga. We have the capacity e lene so se waalele. But o le mea. Whawhetai o le la watu tatu wale. O le tatu, o le formula fuila o whaongane malo a shareholder I tangata taito tasi. Mana ia te lele na aiti. O tātou Samoa, ai meise atu tangata I au maui atu no mamau pio New Zealand, Australia, America. O te lo ngā tangata le ngata lima se lau se latu
contribution. E fa pe ui wala kikin nga lima se la. Ia. I can go up to 10 grand. Makai. Wa tala. Yes. I say. So le nga sa mo e fai me sili. Fai me sili. Mo mi ta to va le lua e fu mai. Ma nei te le fa to fa la inga le malo. We can control the price of that to pasese. Ia we fu ise option. E tu ia ta to tangata. Ia so la sa e ka ko route sa ia pia au lei. No winga ia se ta to vale. My finger ko reactivated nga route. All the way from up here to LA. Why the man ya? Que le ko ia o te milene ia. My finger ele mais Brisbane. Pia Brisbane. Instead of nga le Virgin mane quantas. Ia fa nga ka ko vale le la ia. Ia sa wa pia Nandi o pia Nausori. Kele options. But o te fa fitai. O lisi priority le malo. O le avatul valele. Asia. We have the garage, but somebody else's car is parking under our garage. Ei. Ale mea sili na matawa. Te fa fitai e foi le fionga ni pale mia marka peneta. Mo le lotu te tele. Why it is almost fear operating on name on valele. But we can do it. We can do it. Ya malanga fa lo. Malo fa tai maneta pina. Toi mai se update o tato system fo i tato parking. Ia il tato mala valele mai se fo tato CCTV ma vanga fa pena fa mo lo fionga. Si amata tola sina tala si CCTV. Il est mis au Sofia. Le malo roll up telephone. Really atola o staff fa mole. Fia mai se fatana nga view CCTV. Ave le sin atolisi. Ei. Ave se ole mea foi o te ofo. Soli. Te ofo ale la ku e mo ya ku kusa ka ke lo le ya lo. Ole mea o te fa fetai. Sa mo foi no to e mo uma ato le tangata. After. Te fa fo yatu. O isi wa ngalo I fa for public area. O isi na ngalo I tonu ole security restricted area de por cultural area de custom. Ai fa fetai CCTV. So e mawai ya ako ngai kanga kaya. Ole fotuanga I tatu tangata malanga. Wa pia tau no ulo I fanua. Se pe were overexcited for to see the family. Ngalo ila iyo koe yes koe tapo check so vai po ako ia ako ngalo ila ako de ola ko kawale ngalo ia ikupe yesu kalaki a pe orisia nga for CCTV de atawa masiata se wa pe ia play masia o fingalo a pe wa nga CCTV le hai ele wa krisiang umaka kon bela valele wa lotu. Ia. Ele o mawar kama foi de ngar kala pinga nga kama ili mai kongo le ele o mawar kama. O le kama ili ma va penga. O le kama ili ma va penga. Ole me si le fa fitai le kaimi o le holiday. Awa ele kaimi ili mai flight al angi sila leso. Se na ngofo me la ko officer ma vai mai. Land take off up there. Thank God. Yeah. The man I piano for you. I welcome any type of aircraft to land for you. I want to take me a land. It will move for Fasilinga. And more efficient to be more pulling on my little. I want a four fonga. I want or the tau and now or the Kako CCTV or Kako Kapaka. O piano for you to a makia pelila, the year to Takele. Installer kako kapa. Kele foi concern ma complaints kaka o mai. Yeah. Ale la kwa drop off ai sau. Sfruta la ia la fa maru wat. Kako o sa ir nat sfruta la le tem. E tau no mai lor tato machine. Ia. Ona le ia la ia o se to complain o mai.
o fa me ngale pe no va tu ta tom sing e lo tu lo ta va le tonu recognize the system la number plate a fa pe la umina e ta fa o tonu no la vale ia e te sau fa ka o ka lo number plate yo le umia la na ta fa porque le vinga ro ku pe la ku kong a fa pe nga no wa ku drop off la passese pe pick up sa passese ele ia se me a water system. O leo te tau mawhai, the first 15 minutes. Free. And more than 15 minutes lo. Manga ia. You have to pay. Tusa, waka ko system whakasi. Pea ngō whai atu. O me mau i au ki lang. Tau whina mau i whileo. Kon mea nā le whai ere ia tau ape alu whan mai. O make sure ko pe uma mensu. E make sure ko pe a kara masi aki suli mo mo ere I fikire mika. Ai sulo lo mi ke pe a gore kula. E fa na. E na ton fa pena. Pena eu. E kusa ke exceed or 15 minutes. Yeah, sorry, we have to pay 10 tala. E ki rona me manga ia. O le ata to vai uta nga o itu. I want the beauty ke va ko all le pishi. E loa si atara te kaimio la Sofia Fio. E le ngao ka paka na vale. O le apa ka paka o le midu ma o le melele kako. Sore. Ko ai fully packed are me sole. E se la lo fia pe wat. La wa mo si da fia na mo mato lu se la wa fe ate sema. From the pakina lo. Na. Which is a good revenue mo mato ngarvenga ye fu. On the man, you're not that machine. Yeah, the first 15 minutes they're exempt. More than 15 minutes. Sorry, dear, you have to pay the whole 10 tala. Yeah, maru winga e ira ki fo ngai pa ya siaka. Se fulu mi ke se pa fo ko el bako. Ale kuwa, ana kuna kweluan. Kala kwa ka abilo. Asa wa fa ka ngiu, mo la fa ka wa ngiu fa fo mai ngai ai sa ko wala. Asa wa ingo ngiu ko mi miro ko er. Okay, ma fika ngai fika ka mai. Ale ata to mana ya nei va henga. Sira mai sa mo. O le na o tau sanga I le fionga purisili. E up to date tu lava vai ngol mlai vale o le ai kadi vo ir purisili mangisio vesidi e ka ka kadi e kiuke mangisio vanga ya o le malai vale le pe o le mada foi le company le na le au fanga o mai le ya nai company ese lando ato masai sai ato leanga ya o le foi ka ke vai ko isi e pe fo ko foi be mananga va mai se vesidi o ka pe se so nginga purisili kakala ko malaka ako CPI mai ai camino mai le ile fuspa foi le to so mai o moku CPI wa ngau pa o le si lola e se menga se fa ko fala inga la ufionga e fa fta ma ko lio le hando inga o ato e lo ko containers ma airline e pa wale me hando ya screening o ako ia screening o ako e check in luggage lea ia nga mga pass through le screening airline lo e o te lo la e lua mea le lupo le vonga le anga le ako ala foko pa u yor pa usa ngaba ko le pico fuara usa le vonga le anga le ako fa mai ai fa ko apa u yor pa ya la wa play mai ya me wa le anga ala fo ko nga fo ma manu la tu no mai malanga Fa ka ya ka ka. se so se malanga ako fo O ko fa mo ya. So se malanga ako fo ala wa ai so okay loi o ka ko ka say they go for the brand na au vai ngi ako pa u ka mo ko falero ka vai ke le ako Samsonite wa pesuli o brand ya li 2000 so. Ai wa uma sola sa me pico ia fa ilo ngai no caminho o suki ako o suki small medium large fa ko le same brand na mero sa mero ese le level le operating ka samo they go for the brand but they quite generic ke lo nga o mana tua le mama langa le na mama langa tua nei
po vui enga mama o wala tu foto a ngau wala le o ngau le pa ora o pa ora ko pa ko so do travel fa di mai di America wa ngau na o walu ro fa pera ma wala o pa fo o claim vo le tauta o ngo le lava fa ko mu Apa se forma? Usai mga ngai log in le iPad. Ko mai pepa fidi ai sa unha marcala. E meri mai. Ga in from my 2 to 3 weeks. Qua mo. Ango la ve foi lo malanga yo. O fa pe. Ngare vai ya soro ke sa voi. 2 to 3 weeks le meri. O va pe. Ko e kosore le na si kama wa vai wa pa kasi we. Sai a. E sidi ar fa fide mu le lo kama fo. Karu marca. Olo malanga ngai le. Soli. Que vai me se o ka pe ko sa bola wa. I lungo le pelt le pique. Ne ma finga ko ave mo ko i malepe. Ah. Ia o ka ki ngare ka ua kaso ka vai ku le Filipino ngai le fala ko pau. How much for this suit for me? $500. Aku beberi ka pe anga boria fa ka wori. Aku sa ko iki duas furua ka pa usa fa ka. Ya, onisi o vai nga fa penale tu tifsiringe le nga fa mar mana valele. O mata upu tau le i company valele. O la tau lava handling no winga. E ki susu sa ala o e ngi usila po le virgin po e fai e lau claim. Ia mai le fa pekera ku o yese la ku fale ko pa. E va ku sui mai lo le temire na. E te va tu e ui ya le process. Ngi vai mo ru fa ka ka. Ya ona ina va nga. Le to e si va nga le. Ni re ka wa e ia ka foi ka kilo e son ka o inga ako kongo vale ya ele nga le loading a unload ele au foi nga renga fonga ka kong you are singa me e pa me nga bela wa o la mai nga la fonga renga ma le vai nga ka ko ya wa nga ku pu me nga e ma ko fonga e fa me vale le ko station meeting e jailan pu le ngom la vale e pio issue se mo ka la ngoi o issue se ka no ai po ani me fia fa le yo le valele o angi ni so airlines ma tenant on le valele ia mako awe ai fa le yo si la me mo tano no ai ia handle with care ia me to tino tangata wa e le fengo fio out game you fingi o kwa ma mafo ako ma mafo ako pe yo o se fa tuanga ia ta war handle with care me uma ta tu tangata ai pe ele mato fono na situation bitam la valele ele ngata o amana ongo tenants la valele yo mato mana ongo foi ave ma go tenants ina ima faiona leila to compliance wa ale leila compliance wa si tia for the number of flights to to no ni o faleo ia ma fa le leia i pe ale o nanga le leila faleo o lisim ta puta o te fiata ua te mana o digital platforms o ma fleolo te mana o foi le te watch to e fa te le watch lai e mo my screens for my o fala inga ia le matala le time nei o taxi stand ia le available o le fare te watch le nu wa ele me malia na tupu sei ele ave taxi na sau piki mai le passe se ave mo fanua wolf a piki mai la original lima sulta la congal passes a fede ave taxi de passe se o le fia i a taxi sulkala ai faz furu le film leva e te sila fia lau fionga e sau noa nei te lefa bea o te alofa tele nei tangata alo av taxi o telefo i la tau fans al prokalame am la valele ai eisi ma tau ainga na malanga mai le fai ponga fo o sia ma tintiti toi fo ia tula ia o le lau tu fia fisile tuai o le ale tau o le latu le taxi i le international ngai o le domestic le regional ona le o lau le tau o suafa aina to medi mai lava si ma anti le ma fasia mai mo fisiri mai atia pim fai no to fisiri ngie pe mo i lusul lima tala ya lo tu ai ang ai o te le lo la le va
Le e laka. Ai lusu 5 tala na fatu le taxi. Le ua si ila le taxi. Bas fultala. See, Es fultala. I have Vavtai, but I think she did take the number plate. Okay. So maybe another thing. Ole si issue na lo fia ngai pulenga nei. O taxi stand la yai. Yeah. Ele o tangata uma la yai leanga. Se tulo. Ia tangata le service la yai. Ia. Ia fu ia la o ki kangi ia la o la ko kongo. Ia la le mato fono le fai ma taxi stand. Ngai kasi le taxi stand yo. Okay. Vai le to confirm my actually $30. Ia vai. $30. Le foi sa le male tole o tava. Se mo send up joy. You know, just pen of it. We can give foi le se fautuanga. Le fa pe foi a metu na tau mai loa. Ia tati alofa bor kelo na yuso lai o te masani fa na taxi le a fia fo matangi ma. Ale sa o tolu sulta la ai o lo te fa pe ha. O le fa pe mai le pase se o le sau mai ngai fangali o te realizing ai le o fangali. O le original nga ai fa mai la le o te fa to le original. Ai tolu sulta la. Como sulta la. Menga kawa ke o mele sa mo ye fo le o fa lo papa. A me sa ya ngo fanga fewa iso. So inga yele le kawi ya tes. O me mana le fo lo me vale. E ku ko ka ko arrivals. Ka ko tito Pio Ports. Inga ye ma fa yo la kwal passe se vai. Pe fiera le sa mai I fa le olo le wafu. Ma para la se excuse le. La taxi. O le mele le ko kongo pasese tele la ule fa mauni a taxi ele a taxi uma ai ia tanga ta wa vai manu ai le operation ma nga nuenga na a taxi sa lo ile me ale le greedy sa ole ana me ese le me le greedy se wole le fa tiri no nga bu ai te sile vela ma o si vanga sia. Ia, o se alo fa si no foi sitasi o senator I tutuila. O lo ngana tala o tangata fie fai tips. Ia. I tanga mo toto le lifestyle le la Amerika ia mara kuila ia fie au te longa ana tanga ala church sa sultala. Va torto se fu. Okay, wa ke roi se limas furu a dolan tu ave ia. Te roi ave a ko ia limas furu. O le mele. Ai fai ese service malilele. Se compensate o tangata isa familieina. Familieina. Ma pena fu ia ale le ke sa ka service ia familieina la ko e fai la lunch me va pena. E te tau e tatu tangata ona ia ni mindset va pena. Ale meu te fa no noi. Ngala ave mali ngol mlai va lili. Ai le ai. Le ai sa mo mai o fa fonga mai. Le ai. Es furta le watu ile main. I o the original terminal. Ia, fa tai le to fa fonga mai vale ta ua ia. O le tele ana ofisili le usau. O tulanga sosoni ngai pase se vanga bena. La ufionga tu mo vaol security. Ele na male la ina na yaina incident na tutupu mo ele fa pe fo e tau ofisilingia o le mala vale le fale o ele e tua ia tau singa ni si ofio anga. Ia ele fa pe o. How's the security so far? My last incident sa tupu inai vaenga fa pena ia o wai se backup plan matulanga city ai le vaenga mo tato ona mani ole the number one priority anga pulengo mla vale le safety and security the operation ele anga call airside or landside el termine wa totele staff handling and security but at the same time lo matunga lu fantasi mafio anga yo sa tapuala o ia vano e watu I tamali I am fai launga fo sa tapola e tu tongi fila pulengo mla valeli o le fa mai monga e watu ai no fo I luma o ia na ia ma va ai wa e masani le ia na to ina ia se tulo I tu pulanga nu ia a va ia tu la le to ina tu pulanga le tauna yo ia me fai alu le fale fai sa fi e pio le ngale o matofenga pa angale ma fionga ia sata puala ia ma fionga tula la tatu na ia fa malo sia ai le malu pupuia
o le malai va'alele aua ai le na foi le pule ali ma fai pule i se mea se manu pui a foi o le mato o le mea lena o le lei ai le ngata foi le mato whenga paanga ma le ofiso leo ua iai le ofiso leo i tono whaleolo iai le ngata foi leo le ofiso leo le isi tu o whaleolo ua a tili ai o na le lei tapenanga i le taimi au aso fia si atamni ato e le ia se security incident na tupu i whaleolo whaafetai le atua sa le lei mea uma e le se major incident se i vanga nā ai mena i mea laitia o le ave lesi o le atua lesi o le ngalo o le atua le malai vaalele in terms of security nothing le se mea na tupu ia e momule ale whaafetai le atua ona o lana puipuinga sa oi foi le salamo e sa lua fitu le iai ova i le leo ngole nu Ngalu e fua. ngalu e fua i la tu e leo ia malanga whanau E kau, ke rore kau quota tu e li ata wale i ovaro le hoi. Se o rua mau se a mau e fai O le ke kau o so ka ma o i ovaro le e le se me o ke makiva. Ya, le ata wasi si vahenga te fia. E makua ka whaiangi wasiri waranga o kaimi ngai ke se ko sa fo inga o le fsumle la ka ko fenga i me put. Ne o vero ke ma fai ese o fifio ke mo ma fau il ka unga o miki wala o mai ka o ko miki o mai ka o o Kentucky e fai o hotel ia marka ko upper space e kupu mei e kongo le si lima kausanga ia whaafetai o le upua ia le tusi a lua filifili a male tua i mea uma te whaia se tupu mo fo i mea umana ia o le ala whaalu le whai le whausia ino le McDonald ia o lisi mitina pule ngom lai valele ia koe ripiora sau mahotam whangali whaamoli ia ma whaka medikale ka ue tatou ia o lisi investment le la va e ful pule ngom lai valele o singa o tau le kua i kanga kai keimia ai wae se ma whaina whai o ka koe lo fui if there's a way, if there's a will au le message plan ma le tua you have a plan I want to make it present your plan to God you know fa sino mai le tua le wala whai ma o mo me sa pio La o fionga le i le whaurulunga. O la ofisili lea yanga i atu i tūlanga o lau mai tau i taitainga. Mo tolu e lua administration lea na e maua. A e tolu panemia. O la whaafisili. E le ai fo se awan lau se whaapolkiki o vaenga le alofisili. You've worked under Tula Epa's leadership. You've worked under Fiame's leadership. Level wa e tau tua i lalo le leadership pasunga la au del mani tua. En whaina e tau highlight mai mo le sirfia le tu no ia vaenga i lau mai tau i whaamamafa lea ma whaamamafa lea ia masuinga le lei mo le lei o lo tatu tu no i lalo teita inga panemia nei po teita. Tafta o tolu male as e tulo they were all call of God. That's the main thing. O le la tomo e whauina lea no mai ei. So le EPA, that's one of his calling or langa for ordination there. He became a Prime Minister of Samoa. O le afionga o fo sa whaapito, o lisi o langa for ordination foi po langa mo e whauina to become a Prime Minister of Samoa. Le na vem pane mea. Pa pena foi la afionga laulan mane to. O longa foi mo e whauina lea. O le vem foi o ia ma pane mea o Samoa. E uma malo si ango taitai. But o tari tonu le pattern le atua. If the law calls you, the law will release you one day. E wala au le atua ia te oe, e release foi oe le atua. But at the time, the kaimina le will release ai oe le atua. O mo whina tā pena le atua, li stangata e wha ua lea. Le ngā anuenga. Ia haula, o le mea number one, o la tōngu tangata tai le lei.
tele lo lato sao mo le tina ina o Samoa. Le foi la wo ngarua I lalo le administration a le fionga le lauli o le mane to. As a servant, I have to give my best. But if you want to have a yellow best at the time of your me, time of Tula Epa. Even though Tila CEO, the time of Tula Epa, I was a acting CEO, but I did give my best. Time of your me, I gave my best. And now I'm giving my best as well. I say, because at the end of the day, I'm not a political servant. I'm a public servant. So, o lau rou, whailo tiu te whatangata whainga adwa. O le mea e manana o ai o tai. O stai ma whai. Ia ma whainga adwa ngā fia. Ia mei le stai mi fwoi o le secret o le mea. Awa tu wani ni wala uru ia halu e tanoa le palemia. Halu e tanoa le minsta. A mai le wha soa, mai le wha malosi. Lo ni vai ale uru nofo le patu. No. Ia o ngā le wha soa. Au mai a watu e mala mai. But at the end of the day, they were good people. They were call of God. My role as a CEO, fighting ngā luenga. At the end of the day, ia manuia Samoa. Ia manuia Samoa mona tangata. Because he lea whaia mua au lea ngā luenga. I fwere taimi e wha maroloa ia uere e lea tua. O tā pena hui e lea tua se si tangata. E wha uau ara ngā luenga. But a lau te iailu no fua. Whaile sa lau pasene. Whaile sa lau pasene. Ma tau tua le malo. Ia mana ngang whalalo. E le taimi o lau pole anga mai le nei taimi marisa valinga o lo iai le porkiki. O e tau mai taua le afianga o tangata whainga ruenga. I lau lava o e walanga. You as a boss. To tele tangata whainga ruenga o lo i lalo lau vainga. O kau afeki ai performances I lau mai tau a whai o lea e se taimi e te avese sa vali o la fo i se fautuanga mo la whainga ruenga. Whawhetai. Eli am taina ne ngā ruenga I le vai solo na lua o January. Na uto e ngā ruenga si tulo. Sa whaile mato service. O le mato sauni ngā lotu. O le lotu whawhetai le atua. O au lia lua wheluono. O le ato e amatalia ngā ruenga. O le ni tausanga. O le whi au na luatu ia tea. Whainga ruenga fia. We serve the government of the day. Nono winga. Whainga ruenga fia. Respect kako leaders. That's the message from me. Respect our leaders. Tato whaaloalo, tato taitai. E prompta whi kako le me whai. Iei le lau awatua se whataitai. You can't swim against the current. You can't. E sea, e te vai. Kawhea. Pike malemo. You can't swim. So le meta une whea. Sa wea, whata whea tu le hawa. Swim with the current. Ke o le leia yo, koe ka amilo mai. Ai paure me maua pa swim against the current, soli. Fiu e su e rokimu. Malemo. No wingo la tala. Wa ia tatou whainga malo. Wa ia tatou taitai. We respect them. We work with them for the benefits of Samoan people. Malo whawteleto. Se vai ngati. Ano ke ko foi ka ue ke au le sanganga kuma wa foi fa pe o la cosa fifili le kua. Okay, au mai. O le o ma fa. It fifili no yuka. Ki ganga si le fie le kua e fa le kongo yuka. Anga fili la vai no kai minga le ia. O yonga le anga muri. On meranga merka ngaka. Yes. Kai minga fili ai. La sa le ia yuka. Filinga le ko fa yuka fili kai milai le ia. Ka unga nga filinga. Ta fa bara o le ko. O meranga o le merka ngaka. O filinga le se me pule le tu o tangata. Fatolo me o filinga ia. O le free agency. E fili al tangata pe fa wa ia le. Ia pe fa wa fu I waru yona la vala. O le mali o le saunoanga le atau.
O le tele o tangata e whaonga le tua imperfect people. O le meo te tali tonu ai. It applies to all of us. It applies to me as well. Despite of my weaknesses, I know the Lord calls me. E ui yo vai venga. Te luana wala au le toi e te. Fa pena fui la tangata uma. Aisia, yo tatou loa le principle lea po le doctrinal ordination. Na i rufa mai le tala le atua i Jeremia. No ui loa oi le manawa o lo tina. No minga. Sa o le tala le tusi. We are all sons and daughters of our Heavenly Father. He knows us as spirits before we came here. Wa ia tatou wala wina mo tatou Yes. Mai se me so fa for say yes. Yes. There's no such thing as coincidence in the plan of God. Everything was well planned ahead. Ma lo fa tai o le mana ia o le vaenga wo mana te fisilingia. Ona o le fa tai lau tau tua len o fai pen o fai te tolu ia te tai sa e mo mai. Ia le vo e sau noina. And I like the fact mana ia o le vaenga le sa sau no ia fa Britannia. The Lord calls enga ke releasing of o le ala le wingo le tala. E ele muka anga o kai mi or kanga ka ele ongi me fa va wa ises e foi la le ta o le fa so le e ka ka o nga si le fia le le ka i ka ro ka kai mi vala a winga ma lo ka kai mi ua fa mu kai a wa o le tele le tupu nei mai le tau nana dia le tala o le mafuanga foi le fu ina tele a le lunga la lo mta up e va ve kelenga manga kuare kofiinga ai makua musu a kadia Fa marulu. Quero com o musu ali. Fantoi, o se fuanga nei. Langa o ma fono foi atu. O ma mai sia fo itama I Intel. E ai ia fono fa vai. Fono fo tua. Fono fa vai. Foi ile o le pro kiki milionga. Anisho tu malo. O le ai o le au vai nga ia sai ko kongu le administration mua. I fast. Le wala tu nei le feelinga le wa yai wa le toi wa kiria uma ese la do ai suia tu te for fo ma sui te for no ma komiti. Ai mo muso ese. But remember mai ele o ngikanga ka HRPP o tanga te fast. Now ole si tu malo le sa vai. Okay loa le wa ai na na ofa ata fa pede. Langa wa ka wa I lo to lo sa wanga. Ia tato loa le taimi tofia. Ia ka ko loa fo le kai mi fa mukalia. Ai awa ka ke fia walanga o le na tau ne le pua mala fotu lo wanga initial ole HRPP ma alanga le mo se o enga. E o ile pasi nga fa alu ko per prokeki. Ole o mo muso e ser ki o pasi. Ai fa sa fa makalanga. Ole wa vea ma se kanu. O me ko kingo fa ko prokeki au tanga tai e fa fanka o kanga ka fo sai fast vai peno fa to le nganga po kala me ele ko kele fa kenging ka ko lango ai le me le sa so I will hold that name ori kumalo I will hold adu va ko hintes fa benga ava pena le ko fa fonga mai fo o to ia le fa fanka me le aver ki or pas ave la no va ngale prokeki ngasila mio o ma sa mo ai fa ka ur pas ila no ko prokeki or milionga mo fanga wa onga o fela le sa wer ko wa ka mai le ko fai mai o le o manga wa ve me ko king ole ale ngu ta foi lang so so ma le vai nga ko pele o so di ai fai ka fa vai o me lang o mane tere fa mai to no so no nga lo fio ma pulisiti le nga kasi le vai nga ele fu kasi ka ko fo ye ko ke lang fai nga malo o wangi yo ka ko kuriso ka ko ai so ngi mea ai o tatou I loa le leifo le kaiminga kofia ma le kaimi fa mokalia Mali. a faia o faia ku o mai ese se o ku si vaenga mali die o ese ai le o fiu ku ku ese ma fiu fa ku ese ai o nga o le ma ka fiu fiu marki o meia ma fai mai le ila ngolo o ila lo o fenga ma o fenga ngu le ko ya o isol yo ana al fata ona le
Ia, o ngau manga ia, the application mo le whaonganga o le kakwhaso. Ia, lau whionga le polisile tau tele o tu le lasi malolonga o le fiafia o le wha mai ele o le prokalame. Te lo ua tele a vae ngā tāua wa whea li tatou whaasoa, wa everywhere fo li tatou whaasoa. Ia, au le awa no whae ule nei, ina nei eini si vae ngai te fia sila fia. E te tau ona sila fia le atunu, a me se fo le nei masina walanga o le masinga le wa mako fe buari kau koe prokalame fo ia mati. Ia wani vae ngai loa le wha mo e tau le sila fia, o le awa no nei, la fo atu. Ia, masau sau noanga whae, ia, tu sai fo o le awa no tatou whaasoa. Haftai. Wait for fongan pulenga fai mat kako self check in. Ha, pe ya me ye mo yo kilangi sa wai wo ya me foi o kios. La kwa ya fai la self check in. Ya on la ta fai pulenga mo la vale install ta to me fai o. Ta to sini fai o. Pe ya no fai. Te mana o me mo yo kilangi. Mo fai o. Ah, o le ngale na I fo fonga mo mau ya. Pa wale mea ia e mana mea ni mea o tō wa aia malu na tonu a fia whale leia email me na ele email I lunga le website al pulenga o mlai wale le email na tuai o le tāua I o le whasoa lea ai lo se mea tauna improve ala tu le email o la ngā luenga o le whale leia ai wani e wa aise mea o whale tonu ia e te le reportia atua o le tāua I o le ngā luenga o le whasoa improve for the matter service. O le si foi mato ngaluenga na le la foi se mako me ka o le se evaluation foi le mele public. Na e mato apo ani comments al public. I me fa le ai. Awa tele a tangata ye meta o constructive criticism. Ele lei. Ele lei. Ai sea o manatu ia o le atunu ale ngata I tangata malanga. E fale le ai ma improve ai le service delivery it's no for ai la totalo tato what no ya alo fangia tato valeli fai so sa mo tato valeli ya nga mo le nga iluma nga foi mo tato malai valeli fale ya le nga ta foi la e nei mo fai ona to ave fale lo mahap I le Pasifika I so se mea lama ano fangia le tua la mataina o le tau sanga o ngalo ia tia no fa pe atu le malo Samoa happy new year na le fa to ata tu e feilo ia happy new year manu ia tau sanga fo le mataina o nga ruenga le ngata fo le to fo ia to le fa na ia onga wa ia tatu fa na ai mai sia tatu fa na tini what tele fa fitauli yeah it's your responsibility as a parent to look after your kids ma wo fo ile ne fa malo sia le bele le sleep over ia ana ia o tele tali tono ile na practice fa pe a wo po le la mo yo no e sia le ke eva tu le matu moni the extra care mo ia o tele encouraging nga practice la fa na te mana o yo mato mo moya ma la fa na wi la lo mato apo le mato fale every day o no I ma wa le va no le te mai titi mo le sfili e so fa ia tato fa na me le va pe la sleep over yo ya anti ma anko ma friend, ma cousin, ma ia mo wela wala I ma li sina fa tuanga o la tatu am ta fa yo I ia tatu fa nau te lo fa le atu o Samoa wa foi se tau tu o le awa ia ma se tau tu foi wa le se va ai ia fa mangalo le wona nau tainga ia le wona nga fa le o yo nei tu uma ina ia le Samoa mo na tangata family ya happy new year manuia fa tai foi lo strenga siata ale ngata foi lo fionga le atau e mo le ava no ya sa foi se taimi tato vala ya tato fe lo ai taru sanga molia e fa tai o mo le ava no ya siasi mai le nei officer ma na ya le officer
e ti o foi a le nei po kalame o le le sera ya manuia le fiafi Samoa ma ya tsa una yo tu man nao fa funu le nga fa lalo ia malo fa tai mori fa malo ma fa tai tele I la o fionga le li pulisili o le tato malai vale le Samoa le o to se sila mai e le fainga kanga e le masani de malo pe malanga io te lo foi e paure foi o le pule ma fai ona e vai lo ne tino e fiaro vai solo o ile ile malai vale ke tu no a tato ta ia me se foi o ila to I Samoa family le tu le to mala unanga vai lo le ma fonga ma por kala me te le tu malulonga ma tato to ma vai family le tu ai lo tu mai me se foi nei to sanga tai io fa tai tele nei vai nga ta o le wa fonga ina ya awale alu ilumo le tautu al mala vale le Samoa ko ke silfia o le na sa si uiri sa nga pursiti ai ngi si vai nga ko ke silfia e tatau ona fa o atu fa sea le lei o ngi faukuanga o so manga onga imeli ai matulanga fa pena ya ona talia tulanga ile mfai umona mafsilingi el telo tatou tau ya family yo fai va misfero fa garwenga ya mamao ni fili mani tau pulenga le fili walanga o malai vale le kasingi ngofo nga ikelenga na fa tupu fa la veili to tele o tangata ma vanga fa pena le talo lava ya malutia ya ola via yo tatou mtaisili langi manuel to fa tu Samoa tai ma fredua ya mo le twelo fanga so tatou fa nga malo ya family tele la ufionga ine vanga le fia vita tatou malolonga foi mai ya fa umale tatou proclame ya le vanga o la fiafi o le Os Pacific Funerals na whaawai ina le tasi le afe iwa se lau i wha Sydney wha mawina o le lua ia o unanga o le whale maliwa Samoa ma le Pasifika o whaawai ina I Australia o lea ma u mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa o silia ma le tolu sfutau sanga o lana tautua wha mama a venga mo tatou tangata o tele leanga waa il wha afuaina o lau o unanga ma ua matua fo ile I loa le tautua mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malao e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I ail whai ngā malanga mo le ua wal au I aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua le luas fulfai tu la le fitu aso le vaiaso, mātou te ngalu lua e tu samfina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia malamalama atili o na sila mwhai tau malamalama le il mātou tu lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fea viai, o whaari mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua o le Os Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le mo moe, ai tautua ina o e le alofa ma le wha maa avenga. Talofa lava and welcome to another Moana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anava Moana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind,
These rooms are ideal for longer stays and family visits. Another Moana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.onavamoana.com. Jemro wati le u a fatonu le tula yono tau tu fa wo Blue TV ma pro club tau te ya e male fionga e le fa u lunga pole polisilio le tato ma live lele ya e sere man ya le a tau or finanga lo le CEO ia mana ia fo isiana fa to fa la ing tau te sile fia samo e se alo va i mama o ku kangaka e se lo fa ta lo fa mlo a tal tal no ese fo ile o se tangata tino te le ma wolunga lo ai ese pilo ko mo la lo la ko pe koriaka ia ai e kingo ia koriaka ai loto ia Joseph no ko maulalo io ele se tangata fo ile le ia fa te tele va tai tatu wa tau tu mala unanga ale mala valele ole a se fa wa le ma fa soa na ma fa soa du le mata upu o le case o le tofine alise defamation sa le ata wala ta fa soa wa mana tu mai nei la le o ma di ule siki witness mana tu tanga ta ton wa le na lu ma me ai o i vavau le lai fai mai ai le fa matalanga di se o lo le sa alu au mai ai tu lo according il fatto nunga o ia e le sa avem pa le mia fa tonu ia fia mea lo mai mei o le la wa maliu le ia tawa a ole o korokolo ia ma le fainga le nei you know wa e fa matai mo e la ka mai se kai mi ka wai mangu le wa fa se e se la ia talasa a le pe fo ringa me rosela le usau in tau e nga fas nga se a wo kolo ya november Allah a ma ka li nga fi ko fa ngol ka ku le a mo salo ai ngol maliu wa le nga ma fa pe fo le wo sa pour le femme malu e kala se isi a fam singonga ai pe fo ringa mai ele ai pe fo ringa bol ele le fangi fa ya le o maliu o sia merkolo le wo ko a ko kwa yo le wo ko sa yo ai ma ko le fo on mele nga mo le dise mo le na kusi le nga fai ele yesi su nga kusi nga ba ko ki kilo le fa mai mo le lo ma ko le me siringa ngai kai ya longo kai minga o fa ko mai me fo nga o tablet market fongi ma le ako ai musulis ele vi le ko polo mele o ke le loinga la il fam simonga wa sa ka nga la ko kilo ai sa me o mo le se pepelo ai le su di se o mo le la ele mana tu mai ai vai foi article la tu si me foi ele observa e ko za longa male tu inga narrative male tu inga mana tu le fa upu mai lenga ye finga nga lo kom singa mo ko sa wo so ia fa or ko fi fa masingo ai o so ia fa le o ngar kusia alise yeah mantua e kai fa pe o ma foi de case le ko ngei le a fi ele fionga par mia ma o ku le aunga sa o le mori mau ai o mai fa kar ko wingar ku langa fa mai o me fa fa a tu mai fa le case le o le me foi le ko tu pu le ya tawa o tu le su engor kusi yeah ai me milo mai lo fa mai
ua kau mo fai li se faingi kala le anga ko ia ile pale mia ile nga kaimi wow kau fai fa mai wo ko mo fai a ele nga kan nga alo ke man ko le la ba fa kan nga longo nga kan nga longo wala nga moria ya lise o mo kusi de ai pesili polale me ko kusi ai fa mo kala longo so ele o menga lai ko kusi ese meia ngo foi fa sala le moria lise longo fa mo kala nga se pepelo le nga fai el komisinga ai ku fa mo kala nga sa tu meia ku me sa fa mo kala moria messe ole fesili ku kasia o te nofo pe ma o le atawa ole fesili le pe aka ko wo lo test le fa maongi ma le fa maongi olise la ia nga evidence la ia fi ma a ole fesili lo ma fofa a fai ua whaakupu elise kuloua whafonga me ar kofi a fai ua whaakupu ke inge lea se kala ia pe aka ko wo su ila mele fa pe mai langa a inga il parmia wel temi nei ia ona or fai by the way for the record ele o se to low ina ia fa sa wala nga kire kan kai fa mai langa le fa fingio le le ele o e fai u fatasi ia maybe record se a inga but ele o se alo ina ia mani no le vaenga lea ele o se fa fine o le afionga le pale mia ia si to fine ya lise e kali ko inisi o ila ko le fa mai o le fa fine wa waru fo kala ma ia no le fa fine o pale mia fa fine to fo me la utala le ato o le fesili ko kasilo ma fo fa manta ele o ye se lo ko fo ile ngofo aver kusi wang aver pale ile ya malo aver ia mo aver kusi ia fia me mo ave fia me ai fai wale fa mai kanga o se o nga faku be pelo mama o fesili ngai do ma fofo e haule ma lo si o lau pe pelo e au lunga ile au ma lo mano mal lo yesili mal minska o leo sai a o le au ma lo le a mana tu e solo ro fa pe ngarka ngaka sorry o ai le lawa lunga mana un put so lena le na fa yatu la utala we will love to see the testing or kusilea lenga nga makwa e lenga ofia me mana tu le va tu ia fia me ai va ko pe le yango ia fia me me ilo marisi ko per kusilea ro le kuso le wasa ilia kusa in other words what tangol tengelea ia makwa get dale attention atangata e o mai fa se fu ile melia so ia taula ia ile fa pe foi tati tau fai atu but I think le atua it's about time me ka kaunga ko au mai se fau kuanga ale au mamalu malo in ka upule isn't it ia o ngai asiaka e ein kupe malo ko kongi e le ia damages sia pa pe o mai e so di sel malo 5 million e ese kupe al makanga no ngale lo por fam singo ngai pe e dise ale la koso ngai me uma le la ko ngo kusa la sa dise yes ka kia fa pele sa dise wa ya ka wa up to this moment sa dise until otherwise absolutely because we've seen evidence o le fesili la ele ise kai mi o ka nga step in le malo fa ko pe case le ma fa se medication le wala nga ali liu mangai li se su me le pa fa inga awala fa inga le ye le case le ai su li se 1 million e se ko pe malo pe li ya mi se la bori ia le fa unga ya fa unga le fa nga ye fa unga ai le ma fa po fe sa e amo le kanga ka taxpayers le la ko pe le fa la kolo ya november la foi dice la ro dice employment se lo ye mai fa fo o kupe fo nga me ale fo nga o kupe me fa ngi o me le kan fa fam singo kan fa fiu dice o ngi fa nga pe se me o ngi tipet o ngi fa nga tipet ya nga ia la ole winga na le no ta fayet ya ole maunga o le fakunga maunga lunga fa msingo ngi me wa watu nei wa le talia le mata upu fo ile fa pena la to le conspiracy le tau pulenga ina ia tu ia se tasio fa pule pe ko ia le ala o ia le na mali waitu au
ole case nga le o ko lo fu de so fu lo na la wina a ole ye le case le defamations le o maliu se tasi o key witness a le o ko lo ia november ona o mana tuai le tali fo le talale mo ku le pang fair kala nga ko ole parliament justice delay is justice denied nga o mea delay ala mea le ka ke va ia kwai longo winga are we going to see denial wa ole ala le ungo mengi de la ku lai mai ai mafuana na langa atu ona se ala ko sila sa mo marka ko va ia kunga ala me linga pa wa yo fa masin Pe singa me. ala me linga pa yo fa masin Kalasa. lo sela kalasa ta ko Le pen ko fin si fam singo for the handling in cases for ping. ole winga na le te fa ia toi so la pa wa yo ka ko fa masin yo wo yengi ai mafu okay ku pela va pela ia tawa ma officialingia fa tai le o me ese le la o fa ilo mai le fa soromuri ese o kalasa markeisa lona lua le a lise Ai le ka fu soromuri langa nga afia mai ar keisi le afelo te fayetu ese mario ne mea ai afayo le afa soromuri ese ka fu langa soromuri ese markeisa la auli ka ese markeisa le afia me ma le fionga le pan mia ale la before ngamba yo le ese markes le ala ngofo fo o lesi case le yo now ai mana tu mai e tu mangwa lo uloto tete o loko ke ngi o ke e lava ile sa fa yo kalasa i case zo mangi ya fia ili mongi le ngai lo pe lo ku palangi pe lo ku sa mo po le lava e kasi ar fa fi au kasi fresa o se me fa maungia yes o fa maungia ko kiki kanga ka u marko kalesia fa maungia o mai mele so ya ke aula e always sa ke e o ke le kari kon winga lava po o le a fo se fa ungo le asa ele sa oloa e fall back ai il mele la ngole ka sila mio u masa mo malalangi ako ile matua le longa e leo fe lo fa ile te mile na tolo la wer case ora case na e o ina tanga te HRPP le ya to le nei tanga ta fainga ruanga le ma tanga ta fai pissings ma to fa so general la vale ele fa ku e kasi o mala la ku kala o ko ale mara mala le ka penga o le ngare ka penga ni mai so se ivanga ngala o fainga deal mangi fainga mali nga ese aku ku o le menga mai ka ko ikanga ona tato va ia le sa mo se fa ai unga mata utia ma se fa ai unga winga ese okay go ma fa i briefings ale fanga fa sili ku fo ingo fa singo cases ele isi fa sili vole le fa pe ko fa sili e se ko e foi conflict of interest le case le nena ele se mega counseling ia pe ka fo nga sila fie se fa singo nge ngofo mai ele so kanga o kalasa malimong sa olele ele ai asi so la ko ele no me wala ngi me fa pongsa e kanga ele ko briefing mo la ko le ko fingo le fa singo mo le fa singo ele ia la se si fa pe aku o kalasa ilo so kanga malimong lo loku fakas ki a kongo se va lo loku fakas ala faya kwa la se ai faya le winga na le na faya dula titala le foi la tau te va ia tu ai le fa fengata o nei matau ia le boka koso ikua ia le wale tau no unvaro anga ale si fa fia perfecta le fa nga le sua fa le to le si ri fa sa la fro ko ngala ko hoile kamareng pi fa ka fa fongi le isu yo ka la yo le me wa vatu ai nei wa le pese ale ka nga ka le pese ai nei runga la por kalame e loka ia fa mai e loka si ala audi nei le so angafi inga man tu ana na filen na ai no fo ta mai le suafa o ile lenga ka fa ya ku fo imota fa so atu awange e fa ia ile monge oso
au fo ina I o tō va ai me wala o le kasi ala va ai ku ngar whainga siko inga le wasui ala nga sau wa sau le swafo Yesu wa vai ngai ai le atou va ai atou sila ngai le fai kar fa asoar ko inga le o sau ngai la pokala meia maranga male a le su e tangate la tutupe wa fo le mele nga o le swafo Yesu kala ngoa ka o karfia la fia faka kai mai fuai ta o style me mel te te ya la te ia o fia fata ta mai fuai le fainga o tatou por kalame le nga a fai matita o sa o sua fo Yesu mate to atutuli matuli vai ma ioi ma sa ili fo ile tua ai mesio por ka kalo mor ka ko fainga malo ia le lo te fai atu o le la o le ka ula nga valo anga wala ma go fo ile nga valo anga fo mai e so rua koe kurisi matatou ia koe mai ai runga mea na wale tasina na mea le na fa mai io fa mai loka la audi ang ngafi aso lua o fepuali o fa iloa ile nganga o le tua ia ia e loka sei vanga ngala o se nganga mai kua ngi kau pulenga la ko vaenga ai o ke la longa wa makua la ngonga wa puresa ai fa ko fo na o se o theory le tatanga se vanga ngala o le nganga nganku fa nga mai le ngo sika ku a o ko pulenga wa ka u ngonga singa me madiki mai ko ya limongi mai ya kalasa fa ka inga o le ai ka pule fa se ruling fa penga au ke longa bo o mai le solua wa too much ke le wa le sa o loko kalasa wa le iso nga loko nga ki fa ai langa lai ele fa sa o loko inga le nganga sa o le ku me pio me ngalo ko roi ku ya nga me pio me ngalo ngo ke wa le mo si fa masingo wa le mo kongu fo ile wa too much le ngai o le la ka fa ta tu fo el fury le ka karnga Kasa olo maybe kasa olo ya o kire maka nga poka lama wae se ka sia me ka ka aka kiru e o poka lama aka mutira ki vanga le perkin ya e ma ole me le nga se fa tolo tala se ma ola ka kiri ki ku sen mai le tangata mai aseta fa mo sila foi le e ma ora ka kiri ki ku o la filosofia me le wo ia wala ki ala e o ka mila live vai langa ki o fa pe e o ka fia maka ku fu ai tasina va nga mo tatou e tele na to te shei na mai me ni au tu te shei nga mai live ai fa pe te lo se me no a fa lo mo me polo vale me faitara le au le mai foi me forte ai nan ofet langa nga ki per ka nga kale le vanga na ole la unga le ale idea fa mai ia o failo me le tua ia tau o le a faalia me tonu uma e local auli ma la to me pio ia e local auli ila solua o fepoli fa me ngala unga mai ai ka krisimas ala soangi aso ko ia tau la yo o te tau na rue la le nga mo fa ya o ko inga pero o tu inga perfecta la ya e o ka ngo era la fibo vai puma ela la filele wala ngale o ke ala so ro le no e lo por eso work out sangale o ya ala so work out sang fo e uma e tau di te va no foi na o fa pe mai ona o to e o ko moris fari e uma ona o to e musu mai foi le tu ala vale e te e o mena le ele o le so lu o fe poate ai un so le se o ka se mo de ro ngi ka mari mangi me fai ai o le vaenga le na ele mata upule ele case le e va tu fa tu nga ma te lo fo le to fine ya lise o le argument le don ave lo loia ia matua so ele le tu sile according to your evidence malau mori mau e tau fai o le vaenga le si mata upule e tau olu te va wa mai le fongo le kau fai aku le pa manga i ku malo ye le kau fefelo i ko i le fai na so le e ka o le fongo kala o ya o le fongo kala tira pa o fisa le por o lo ko inga ele ko e inga ele ko pa
ole fongo nga ole kalo e kule e pa ia I kumalo lima kasi ia malanga a fia mai mala a mese a fa mama fa sufa ale chapipi la to sufa ale ko fa o tau mo mai la se kala fon karka o mo ro karpe wa ko fa fo ko ngo fo ele a wai malanga ele o yo a wa fa o mai ni fina ngalo ni so tu malo ele a wai wa o be mo ai le kumalo la o fo le ko nga fo fa pengi o la wai la uma kofi ko ia ko sui o mo kofi le kai fongo ele la se merengo fongo al fongo le foringa mai ola ka por ko na fa se me vole lo so que e pe al se le o le fa o lo atawa fa o lo ka wa anga il bloquete anga ko I vala ko le afia le la kalo mai e kumalo su ele mo su kas e ko lima fo le fa le apalai ma le lima fo le apalai ai ke paunga o kumalo le manga o kule pa koso ma ko ia la ku o ke le awo ke o ba si kumalo o le fongo le o le tu ala lo na le moni lava na tu le tu ala lo ma wo foi nei so tala il fon tanga sa fa le motel se la fa ina I fa ini sino mai ya tau moni mai fo I tu langa fa lo to I fa le na to proket anga ile ya ke ro pe la fa ir fa unga ar ko fa ia ma fa unga a fio ang luinga la ta fa metalanga mua ole ngani le ai tu malo uma le tu me I chapipi walanga ele ai longa I se ku malo ko se fast e o meia makuko kasi e o foi fon karkala ya ala o le voi uma sui mana to le winga na la detanga o ai ya la le ku malo le la oifo o la o le ma kalu sanga mare ma ngangi se ku ya ku malo kai e ko fai puler ko fa ke lo la kala le la foi o tu malo ya la oi formelia e to te no fofua ai pure kule e pa ya o ko nai mongia pe ko ke le fia ile ma tala le foi o le me mongia nga ka lo fai o ko malo e u mai kula e pa le ko fai kai no winga e matua unga piu se fa ko fala inga ala le winga la fa metalanga le ngai le ka kau fo inga pule mai le ko fai pule o le fai pule e fa longor ko fa le kumalo o sa onga nga e le pule fo se fai pule e se me fia alu ia ngonga so kanga fa por kiki ai ki ya ile ko fa ale kuma malo ele ai ka kau fa longor fai pule ile kumalo langa o le kumalo nga vea o le le winga fa metalanga a fai o le o to fia tu le to fono fa vai kai fongo pai sui kai fongo la fai a fai foi ele na o to HRPP foi le o sui uma ia isi ko finga ale o ke ma wo fa mo la foi ia isi o le fast for mana tua mai tangata uma ia nga kai fongo mai lalo pa inga fia me le la vea I ma fai pule ia ngo ese le ngo ia fia me fast uma kai fongo e sa lo tala le to na fast uma fa maruru la ma ko ka ua suafa oi o langa aia taka tau mai ana lena le ko iwa le ngai le to ne ale ko iwa mala ko uma nga ko kai fongo uma I lalo o fainga fa vai le fast ai ongor ko le fio ese ko kere karia inga kanga ka kongo fo ia le sa nga fio nga ya evile e fia mai ka uma fa kari le kofia ai makua mo musua I le kaimea ko expire lena mana tua mai la nga ko kai fongo o mai la no fast ke ri fa pe ese se fa nga marongo kai fongo ai na ma fu manga ko fo nga va ku ave ai mar fo ku nga ai ko foi mai o re o fai finga nga no ma ko ku maro fai finga nga o fe la finga nga ngai lo ai le sor paloka le ma se o kon ko foi mai le ai ma se o ko nga ko foi mai o le ala le winga o le fa metalanga le atawa ua lava le nai fai ma mori mauta o tino e lei fai ai o kou le finga ngalo le kumaro le fai la o koe haku isi ka ngakai wa yeri kai minge se fa more ma lia o kou finga ngalo ka lia ia o ese ma kou finga ai o haku isi ko miki ala kur kai fongo fou ko fila ngaia o kou fo ia ka ngakorongu uia nga ai ma fia ingur suam ai le angoi mea ia o ese mea nga ai haku isi ka nga fou e fa ora mere o tula mai e fa ora fa nga ka o kai fongo mo ma ka HRPP
Sore al fiwa kuri ese makanga kaya ngai kongo komiki. Sumuri ese me E o fiwa kuri ese. E oi. O le fsi kele lo ma fa siaka. O ku fau le pa. O ku fau le pa wa le nga ia wa ngai. Ya o le pa o fa le aka kon o fongi nga ma pa sa le nga lu o fsi. O ku fau. Mo le se ke fongo o kofia I ku malo la yai. O la yai. La yai ku ke fongo. E o foi ba nga le ia I fa le aka le fa le kasi ia fa le lupo sa nga lu sa nga fa ma fa la kai mo sa mo kau. O fsi. O ku fau le fa se le se ye. La yai. So la le wingo o le fongo le fai. O le fongo fa o la kau fa o la kau. Fa o la kau le mele fai. O le fono fa ai u vale. Kusa fongo wai u kusa fongo wai u. Ia. Wai u. O le fono fa ai u vale mele o fai ngi. Wa fo la ai u vale kusa o kan ka fo ila oi. O le matua ai u vale. Ai fa fetai le anta o fa fetai o sau no le fionga de pa le mia. Ku lo wa fa sa le ngarua. Ai fa kai wa ka o kingo solo ka maloa. Ao to te e a ma fa solo al to te e fa wa. No poloketi for you. Bangaya, se lau pasengi. Se lau pasengi ia ke au. La nga ye o so kanga le ata wa ye o se so kanga iva. Ili nga kia nga vai nga me se fo yo sal la valuma. Ai ole mea piko ile anga o kua paka kua o melea. Le lau tau atua. Le sa e fa ilo fo ili stemi. Ole mea piko ile anga. Ole kafiri sa ngoa o ko ie se e kala luma ma se e makua kala I whainga ngisi o ko le ko ki ko kūr whainga o ngu. O tau nā le ua tele na matua tau tū ma rosi e whai mea ia ma kou ki ke ere. Alo mea piko I leangai. E lau wha ia uma ia e nga ki ngā inga paroka. Nā whare ke leo lor paroka whasale leanga lua. Afe iwa se lau mongkupu. Afe iwa se lau mongkupu ka ngaka nga paroka. O ka ngaka ia maua mai kala le fai fai a kongo ngu ma kongo ke ingi. Ele a ko se lu se fu. Ele ko mu pas. A foi lu tu fai a doi. Na tau fai mai la a ver finga no ole a kongo me ka ur ko fare ku malo. E tau te tala no lo me ta o fai nga balo tali a tawa. Ele ka o se ko fa ngi fai nga angi ku malo ai ka o fa pe fa lo ko fale nga o fai upor ngu. No, let's set the record straight. Ia ka kau o nga wha mangingo e ka kouru mea lea. O mea i o ko wha le ka o ko wha ngu uma mea uma wha pe ngā lea e pe a. O mea na e fito I tonu I whainga wha le loto I whale ale nu. Ai a whairo le a ka ko waru e a vere mea lea o ko wha le ku malo ai la vea I meo whainga wha paroka. E a manga ia uma whinga ngalo lufu kasi makanga uma. O visiri la. A ko oi fongi e fai se ko paro ka falo ko I fale. Fa kai. A oi fo uma fa sa lele anga rua, fai la se ko saingi ngai ngoa. O lai fa saingi po oi kanga kai ke e me le a oi kanga kai lango. Ko ke sira fia. Ele kai sao me a o ko wi ka purpure le anga. Langa fo ko kere o kanga kam a inga lango me le. E lango ai fa kai fongo mangeli. Ai onor feito o doule le fai up. Le ma fu an ko fai me. Me foi le kupu isi fianga. Wa makua kafiri sa ngoa ma se kafiri o ko ie fai upu na ko o mai le to te fa mai le upu le fa mai or ko fa le ku malo le nga wingo nga me or ko fa le ku le fsidi atu tas kau ke kala ngoa no me fa nga paroka ele ka nga fa mai se ko fa le puli le nga ile iku se sui ongo e kisi ngi poula unga mangi makua kala le ai nga ku le sui ongo e kisi lufu kasi lufuru lua lufuru ko longo winga e ai inga o ma ya kakau ka ngakai e kakau nga manga ia ma ka ngakai mo la ko finga po o nga kasi ma me ia ko ke o e kau mo mori ale tu nga sa wa pele la fori mala ka ofie e va nga ye pe ko se furu ia le manguia o le ko afe mo ku por le ku malo ya ka mo fa pe ya ko pisaro ya la pa wo ku pasala nga inga mala se ke nga me e na tonua o le tau fa fe me la fa o sal upo mong ya nga la fa ma tau fa fe ma fa sala ina ainga
Al tasile vaenga pauale al vaenga tulo e o te lete teino tu o le mele o ni pulenga faahiki la menga ka o pulenga faahiki la pulenga sawa le ese le me apalai ai le mele ese ale me apalai ai e le mafainga ko fa maior ko fale ara ke ya vai lá e afe iva se lau mo kupu pe laka lua afer ko rola paroka ai ngare kasir pasi ngau mo moli ko fari kumano ma o fe ele sa o namia ka ilo sia ka ngai ke o ko fa mangu yer mu ala me ka ko fa le mangu yer mu ere ka ko ko fa pa fa ele mangu yer mu ko fa o le sile namia o le mele pito sili ko sa o le la a mai ko fa lo ko I fali fa to le la mai le to fa lo to I fali fa HRPP mar fast na fa ia fola ia masaki ia foa le poro ke kier malo o le fia io nga ko ka alo ale o ko ie fa ia fa unga wala nga o le ai ka kivi o ko le au mau kupe ma au mau mea nga e la lafi ku o ko me ia fa ko ke le po le ala pe mo sko mangu ia poro ke ki wala nga la kivi kwa o ko se le ai ole a le ata o ki fa sa fango a ko ai ka nga ka ia fia mo mia poro ke me pito sili nan o fa no ai meia io wai le angora o fa upu ngar kamia ko kan ka le ku ku afire le fa o so o ko ya ko ka ya fe o so mai lo luma halo aki male na u kan ka ya ma vai ka ko ala le manguia ngu u me ngai fai nga o ya ngai ke ku ai meia ia le foi ngai le va ka fa rongo ku ngale ya ko kulo ngale langi ua ai fa mai de kala so e ra iki e se makai makua waru ma foi ja ngai aki me io fa unga se ko ki fa ya tato tau fai e lango ia le me o yai ma tu u yo tato ma fau mo to finangalo e pule le malo ile poro keki e pule fo ile kofinga ma wa fa mala fa fia io mai le ma fai le fa ko su ia le process ma fa vai malo o la mo ka yo mai le silima fu ku malo ale ai ko ke ma su ya ko fa vai malo o ko kas ai se singi nga be ya awur mai mo for time na fo no tala na olto ina fongo o ke le si ele ka ka ma le si la ngala represent mara ba ku malo la ila ko sui ngai ko su la mira ko ke fongo o fongo la mele o fongo ke le ku ke el malo ke el mele o ngo wale ko fia pula e pa ma di mongi ma fongo sa ba ya ba lu o fongo o ku ngal fongo o le talile fiunga le palemia ele avea se so ani se tangata te ele fia o le California ngau himia pa walo ka fa ngonga e a uru ka finga ai ser fukia vesi va kai kele ai ku malo ia le HRPP le lango fa mo o malo fa kai sa fa ka lua po sa fa mo tu ya sa fa ka lua fa kai kele fa kai ngalo ulu vai mongo lua vai mongo te tau fa kai ya ku ngor program fa kai ele ka userua fa sa le ava ko e o kam ka o ku ia fionga i fai pule fa kai ya o towie la lango pe la fo yo o lima gram ia mo to umale lango fa moi ma fongo le fongo fa paki o fongo le la maka nga ka foi control ku malo ko so le la o ko la ya la awai media a sa ungi fo e faile kulo la e sile batu la mana o te malo e ulonga e yengi ku malo u pe yo ngadima me o mga uri mo ko foi pure ale la ka o ko mai ku malo tatu mata poto meia ele o sita la vandai e pule a le ku malo lo ngai ku malo ele o mai fu ku le pase o se ku malo wala vala o foi pule ka io wa fa yo le to te fiu fa to ala mau le aku le pare o le fai pule io wala vala fai pule o ai marco fare ku malo la mai mau ora o fai pule ore ku malo o tare vitu
Tisi wa popo tato pokrame la sota yao. Tato pokrame manisho tato mta upufa agwa. Ya, au tarfi tutelo fo. Ya, ole taimi wa tawun ta ma fale. Ya, to e fa mana tu le fa mo le mo le tu la mo sa mo ya mati. Ya, ole fundraising. Al committee tu la mo sa mo wala tu ta penanga fo mo singa fuwa. La tu fo singa fuwa ya yuni. Ya, na ye le lan tu fundraising lenga. Ia wa vara audia fa pito Mr. Falaya wa tu matua faisos matua fa sosi uma Victor View ia ma fa sashimi to for the leile na fa tawa ia ma se fo tato donations paper collections ale tato Bay Area ia tato paper na pese lulu sa tu finantu ia na utu na tu lunga ia le tato taimi e te tau ona to yao ina mai ia ma tatou fa moi ia tatou vrele so teo a siata bale a dawa fa mangaro se tala wole tau tamani la fu yefo nga tele ia ai tatou vrele so teo mu le fe fini e ma fu o to u ma fa sa mo so fu e mu Talofa lava and welcome to Anava Moana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Nabia, Anava Moana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anava Moana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. O le Os Pacific Funerals na whaawai le tasi le awhi iwa se lau i wha i Sydney, wha mawina o le lua i awa unanga o le whale maliwa sa Samoa ma le Pasifika, o whaawai i Australia. O lea ma u mia sa o loto e tama whanau lawa Samoa. O silia ma le tolu sultau sanga o lana tautua wha mama a venga mo tātou tangata, o tele leanga waa i le whaafuaina o lau unanga, ma u matua fo i le iloa i le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu i maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i eil whai ngā malanga, mo le ua wala au i eili atua. E ave e sea eili atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua i mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua i le luas fulwhai tū la i le fitu a solwa yaso, mātou te ngālu lua i tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a e leo so mātou manao. Mo le fia malama lama a tili o na sila sila mwhai tau malama lama le i mātou tū lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tutongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni whia viai, o whaari mo o, tolu tasi wha, iwa lua.
Ma fesili mo tama itai pule na omi masina mua. Mana tua nei le tautua o le All Pacific Funerals Australia lo fale maliu e le momoe ai tautua ina o le alofa ma le wha maa avenga.